ba na ya sedan kuto eya sedan kuto dwumadie eye Asem Mpe Nipa no na wo ba Sompa de Asem Mpe Nipa no odene ano odene papa esansa sisi samapo menteme ho ase eno na wo de beda Asem Mpe Nipa ye hwe na ye ko ede jewo ema nwoma ekon kai na sade be ya asumdue bua no ye hwehwe no Asem Mpe Nipa ne de odena asem ba beda ye bia no ye betumi ano umpe wei na apede he asumdue kuto ena ye hwehwe bronya bosomi etosumie no ne da etoso aduenu enene 20th February 2023 hey ene na Saturday to obodia na okoka we no obi beka semenka everyze ye kwa ye banyina no ya na nipa dodo no awu omam na ya no de amanfo ka eti se ukoka se obi anya bibia na bibia tesa wanhwe yia na akadanfo na ba ekoba ne sa obesa ko total zero eno ene bema se wu peso ko ba bia ne ko ba ye oden no efri se bema de eduru ba bi na abotom nya wo nante sa no enko kageti ankoka obi nyoma ngu efri se kageti obi onam obi oso de bia na so ehye fri se wo twansi abeto no nyoma na ne wo koka gudia na eholala bema na wutuaka afa wo din kakra tubotomu ento enigwase ne beba emwa nemom emuye no so ba pa won sima edu ewo Sompa 93.1 abono nwatwe eboko TV no so na ya toa so ede afri ho emrikisi yetumi ano ne afra ne samapo yedi so ena ye jane so Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabre wasuguso awutie no omna samwa akwaba empom Mpumboko. Nana dia many. Say drew me be mad than one house wadan ho. A yeni ye boko. Bibia kama. Edanyame ase. Edanyame ase. Odifo pa kwabena. Bra. Ehye yie. Papa. David wa honke kan wo soro. Yeah. You know, from tomorrow going, my son, me babe man e be finishing. Son, go to school, okay. The people help me. Okay, omu ko SHS no. Yeah, I'm try it. Okay. And Pastor J. Okona nim de. Ana nana so tie. Okay. Nana watching or hear you. Okay. Say, oh, Oforisuo, greet me. Okay. Precious also tell your brother, greet me. So can you greet your daughters? Everything is okay. Okay. Aboagye Oforisuo bema. Enejo. Yaba. Nyame aye adom se de osika ye no ahowa ye wahwe ye nso wa maboni bia anto ye na wotwe na wie yakọ abeto ya somdwem ye si na wotwe foforo mu de a na aseda ne ye de ma Nyankopon twedi ampo ba se yi adom na ye ho ye die megidi ye se ye tiefo ne yahwefo nso wono ma ho ye nti no ye ka che omusa Asem Mpe Nipa ya hwedwumadie na se e wo Sompa 93.1 to mu hia yen wa bla ye Nyanko television no so no wotwebo a ene ye bekoso nti Facebook eno eye Sompa 93.1 anasa Sompa TV Ghana ena YouTube no so eye Sompa TV ukohwe na no wa like no wa comment no wa share e de ama wunuanom ama wonom so etimi afa futu semu a ye de eba na brabo mu nsem ye betimi aboa wo betimi atoto wo na moye ama bibibia nso asiwuye na wankwa nkoto ama ni Asem Mpe Nipa nko a ena obenya bibia ete sente no yaba omomra ne ye hyase ne nyina ye fa nkogu ewo awie pamedase. Okay. Omna Samuel woteneka wa yira de ene one ye na esom na wasonsom pa ma santeman sa ena oduifo po kwabena David ono so agina adwa ohne yire maame yeboa akua asuama bronya woya abrewatia ono so ayirada woko na wode age ema enya asem keto akra chief executive producer madwumadie eye bema wusu kantankranka na ne nkoda no woni wo mu edi djuma ewo production room no ekoba jasi sempremu ewo hasa ena aduana ba na Yaw mensa abrampa woyuko ba kwaku yabu a ewo ha
enya asem keto akra wode wani kyerem ewo MC awa ima wo ho saa na Buffalo wono so ewo Dr. Silas Nkansa wono so MC awo womo na wadawroma wode ye ko social media handles no so enti like na share na efa comment bra ne enka ma wese na bono nwatwe so wadawroma na ye ko Sompa TV no so saa mrantie we omo bo adwuma papa de otichi fidie ne fruma emma me eye man pk kufru bufum pa bema asuketu am yipa bre na asa yaw Aboagye Oforisuo ni nti Oforisuo me na meti adwam na me de Asem Mpe Nipa ekọ bọhye asase so enye asem keto akra yenche ho no afutu sem a me ne mapamfo ede bre wo no yiwasum netie bi na sa futu sem we no dwumakuo bi nam kwamu a wadawroma obeba beso afutu sem na sen ye di hu komo kakra ye kọ yanim enche omoba beso ya sen no apagya yen said afutu sem no ye betumi de abro na emu ayehwam sa ene ye bekọ no eno ti ena afutu sem a me ne mapamfo ede bre wo no be careful who you let on your ship. Be careful who you let on your ship. Wodofo se wakọ empoano pen ana se wakọ yajinsuo no pen ana se wakọ baabi ensu kase bi da yeyi enam na kodoɔ ewo hɔ a asema mekan obate de mekana se yie papa nanso so no se wonkɔ hɔ da si yetwa mfonyini na wankasa behu se ebi wɔ kura kasa fonyini bi so ɛna wohu se enipa bi ti kodoɔ bim a wo mudi etwa suo ana se afarefo bi edi ekoyinam na me pese me kiro se ewiase abrabo ni nyina no obi ehare ne koduo ewiase abrabo aye furusane etempenten kwa nyina da obi ehare ne koduo na no na me ka kiro na anwumre se enipa wodi wo mu ebegu koduo nim no hwe wo mu yie enipa ubegye wo mu ewo kuduo ni mu no hwe wo mu yie eno na potoka sabeka akirawo because some people will sink the whole ship just because they can't be the captain. Obekwa akofu obi aba ma na betan okuduo ni ma na o ship no se wo mu awo no ema brabon koso no obebo nenso no se wo guide anase wo bo shape no ban amia tumidi akonsuo ne so akofa na maba ama brabo akoso no ama yedi akoso no wo ba enya adwuma na ade ache ne sa no obeyi wo ba ba be se no wo ba ba be ku atia wo onye ni yie wo be panim guase na ama wo ekina yaserew enuti ena make sure say be careful who you let on your ship. Womu beba ship nim ukuduo nim hwe womu yie na womu na dachi anko ama bi no wadwen chese wo boa womu be yi wase atwede ama onim aguase. Enuti ewiase no obi ehare ne koduo. Nanso so no eduru baabi a esanse obi so obi abatiri ansa na wahunu dwomti no ya na ho baboa se bibia ba usamu a obaboa unua enso obaboa no na ode bese wadwuma hwe saafo ni ye wona wo ba ship no hwe wo mu ye no mo ba bese no eduru baabi a wona wo ba be high dine wo fie no maami yi papi hwe saafo ni ye pa adentina meso wo mo be high dine hwe mu ye eduru baabi a saafo no fie no maba betremu no enwoma bia wo ho a eni kwan se pia bonten no saafo na dube pia bonten ne pia bonten a woto ada ho o secret nyina ada ho fie wura ade nim guase na bebrew ade bia wo behu ne fie ho bia na no cha obekọ akọ na bonten o kana bonten a woto ada ho ebi kura na adwuma bia wo ye no ebia na nyoma bia wo susom wo fie ho a eboa ma afufuro bia kwa animu no de waba betra fie ho no ensem yo de bekwa abonten akoka na basa no ebia na ntesa o na waka gu animu ase
wo kam agyadean wo se maami we nyoma bi a wo ye no obi nim baabi onya ne sika firi papa obi nim baabi onya ne sika firi se wo ye sika dwuma wo fie ho wo do bepie entu sika wonya no na wo de wo nam abonten egu animu ase anu ti nipa bi obebe wo brabo mu bia no enipa bi obe na adwene se wo twea wo ma na twea ben wo unim se sa nipa we die we die me papa wo fa ase ontumi nya hwe we die me ma me nuaba sa madamfo we me ne nanante achepa o hweniye na saafo no mo ba okuduo ni mu a wo mo a eno mbeda no wo mo buruwa wo pegu mu no wo pegu botom no na o mateto na efifirigu ekoba saade a wo boto no wo pegu mu a enye mada hwe saafo ni yi eduru baabi a wo bia adwuma kama pa udi sika ko sha adwuma nim na adwuma so bia kura no a esanse wo nko awuntumi nyenti no wo befa apafo ni bi wa adwuma nim sade abeya wo bia sabetumi akona no na yemusa se saafo na wodu o magu sa adwuma ship ni mu no wona wabetratra adwuma no koduo ni mu no yemusa ne se wo mo baba be ye ni yi ana wona wafa wo madwuma se wo mutifie wo ho kire wo mo sika kro de beto bibia die no wakọ wo moa na wafa wo mo no yenhwe ne se die no mo baba na adwuma mu ebeduru baabi no adwuma na nkasa ade ahye wo mo nsa no na omo nye ne yie omo begu adwuma no omo bebo fom eno nti no eduru baabi a enipa bi abetwe wo mo ade aba wo ho no hwe wo mo yie na wanhwe yie a ebewiase no saafo no a na omo ebegu adwuma no Maame papa yi eduru baabi a yen hwese ya awarefo asem ba yen ankase betumi adi ya asem o se yen ne se beboa ye pa o se yen ya awarefo na asem ketenketi bi ba ya wadie mu a yen hwese yen ya betumi aka ya asem oba wo adamfo ho uginu dipa bema wadamfo bema no ugini dipa na wonim se oyire ne kura ope no ha wonim se wukuru no oba no ope no wadamfo no ope no so ni mu a meka cho anwumire yi eno ti asem bia akosusu ho akire wadamfo se ene meyire nkasa no ene mi kunu nkasa no wa na wabokwan ato wo se onka bibi nwu yire na som onka bibi nwu kuna som ebe wiase no na wone ne hyehye ho wa na ma ho kwan hwe wona nkasa wafo madamfo wa wade mu yie eno ti no saa kodo no awade kodo no wo mu ade wo mu ba betenam hwe mu yie na saafo na ebe wiase ombe hwa wase atwede obi beji ukunu obi beji oyire obedwene ho ntiase da enso wana no abokwan no eno ti enafutu sem wei no hwe wona kasa wo mu ufa wo mu ama wo mabetena wo kodo nim hwe sedi wo mu su ene wo mu ban esitie ukwa asore na wo mo bopa wa asore nim so fofa o se bedudo ni fie ho kakra no uhunu bible mu bie kakra no ene wo gisofo adwuma uhunu bible mu bie kakra hu quotation mienu no asofo ye se ene kwa asempa tre kakra no eduru baabi no waye ho se wo te ho no kanyamesom kra de ka obetumi abonyankopon di na ya adwuma nanso so sofopani no wa ho kire birem no wo boa wo no ni din na ade nam na wo sei ni din enunti no be careful who you let on your ship this evening because some people will sink the whole ship just because they can't be the captain omuntimi muwa manyoma nkoso omuntimi muwa emanyoma nkoyie nanso so papa bia wono obi enkokọ adwuma na wakofa abrantie bi so ometena no se papa ni niwa na wotiatia nkokọ no kumwo mu enu ti ma no mo ba beto kosua no a na wona otutu chinchinga bi wa abonten so aya akwai director we du omo awu na wode omo akwakoma wo mo wato ama wo mo kakra adwuma no collapse yenkotie mu a eye na yire enwiaba wagu adwuma no wato nkokọ no baako atieti omakumu e de amachichigafo
yɛnhwɛ wɔ bi ɔbɛba yɛnkyɛn yie wabra yɛ bi adwuma wo ya brabom nyina wɔn na ɔbɛba yɛ ho bia no yɛnhwɛ wɔ mu yie na yɛya ɛna yɛbɛtu ntokuro ɛde ato yɛ ho ama mframa atumi afam ɛyɛ me modɔfo pa Osei Yaw Aboagye Oforisuo omna sama Oforisuo ya das enanso adwada nyankopɔn de we ama ma bia so yeso ene yetiefo ne yahwefo yɛbɛkɔ ne achiachia wo mo sɛ edru dwada saa na ɔmatimi asan nyankopɔn wo mo ama yɛnso yakɔ aba beto mo edowi bia sɛ yɛsam obi asɛ hweyi ene message na wode aba no yɛbɛka ne sɛ nkrabata ne bi yahweyi sɛ wobɛhweyi na wa mo ani ada wo wo ka ne sɛ no sɛ shape asɛm na ɛbam no obi bɛka sɛ shape asɛbe enam eposo nko ada bi kan shape de shape ni si o ma fa pema asɛm na nkasa no ne ti ene shape no nampa shape so wura mu a megidi yɛ sɛ nam nsuosu no woni baabi a wokɔ biem emom so okonya nipa bi asɛbe odi awu na wa ma wa dwan na hɔ na wani an na hɔ na saa nipa ne bɛkya shape ni mu a masa munya ma hwe a ade obɛyɛ no mo bɛsenkete sɛ Titanic sɛ movie ne so ahwɛ da nipa mo bɛtena mu na wuhu branti ama shape no ekopem ma nipa pempem say the whole world shape na so pa ne sa shape na besi na kura nim say yentimi nya sa shape bia bia mu a so cha sa so nipa mienu a wuhu brasem a mo ko cha shape na hwa o man hwa o mo hu yenti ama nipa pempem esenke kogu nso na se ma sebi ewuo ni ade etan na ye beka ne sen sa no ma wo papa ma ne nkra bata no ye ne hwe ye fie ni adwumam ampa ye wakasa bi se abonti so ni bedidi enkefie ni eninko sa kasa na to nipa bitrim ama onim se metemi wo fasto ano betemi wo fafie edidi ope ene wo ye enye ne sa o enye ne sa nipa bi ama sebi nyankopɔ hyira nkrofo bi ama omo wo fa no omo fa asefo ene omo nnuama na omo abusua ama no matofom because of sa kasa no se wo bɛkɔ ebedidi ene efie ni ti ato nipa bitrim ye oni pa bi wo Oforisuo ba wakwan mu a na enhyira na eba ye oni pa bi wo ba wakwan mu wankasa se so hu se nipa somasi ba makwan mi oba store ha yi me no ma ye de ekofom eso mo ni da ho utimi kwafo obi ma ne betena wo fie asama na wo kana mpa obi ba betena wo fie day and night de bia wo efie ra obedi asam amwa wankasa wa brabom ye wo bemma bi wo kro oba wakwan mu a amwa wo amwa eso kati free wo ye wo ba bi wo ba wakwan mu a na 7 preduasa oba be se wa brabo but ya na ye hu because odo ne basa na ye ni afrefra but na futu sami ye kan se chewe se nya shape na ye kan ho asem nko an no wan ka se wa brabo mba bia wote adwuma ma wo adwuma ma wo o se ye wa adwuma mu hayi ade kwakye a na konsu ayira na yakoto fofora bisi wo ade kwacha mike ye kasa mu na ayira nipa wo bi adwuma yi ono ankasa betima chance nipa ma fa omo asebe omo ye na madi bi no omo so adi bi no omo ba ya efom no ombebo me itu ono betima chance hu se me no ma bi a anam sika bi a na da ode bi a na adwuma me bi no me hu kodim nti amwa ampa ukoya fiefie ni adwuma mu a enso ho saa ye onipa bi oba obrabo company mu ye jani nyina na akwahefa nipa bi amasole abo nipa bi amasole abo ekire any the way ye sikasa nipa hono emba sore ni nipa ewo mu no first no mo do so pa so ne aso na kaketu bi ye ne ga na ha no ye hwe nipa bi won kasa ne oni ye bi etimi pam nipa efiri store ana wadwuma mu ba bia wo bia etene afutu sem no se obi a wotie bi e kan se chewe se babia wotie no ade bi wo honuma na adane nkate Oforisuo hwe ne nkate bebregu anu mu a nyame ampata ba ko betima ba frem ne wapuru ni nyina to agu enne se yenya ni da ho pa se babia wo wadwumam babia wo bia no wawadiem obema bi wo ho asebe woni ne chance na asem obeka cho na ede pa ena ugya wakoma ede ma no but ekwa no Oforisuo
na wankasa wo ba be ma no wo ba no sebe wo ya ababa wa na akwa wade e bedu mebi ne sebe mere wa boma na wo ni nyina ye ba bia wo ko ya amwa wo eti Oforisuo afutu sema na wo de aba no wo de ekoma obi bia obi ama nani na wo ade a Bible kaka so sa bonkuma wa twatwotwene eno ne anyanya boni o ne ene asante ano sebe wo ko fa wo fa si bi ma ne be transport na sebe odi nkwa sebe bo fom na kopa me pe hey nyame ampate fefu nya be so leti awo but as ye me ni da ho ade a ufi se be ha no Oforisuo ni ahwe na enu afiro e ma ne be se wa brabo ene sebe wa destiny nyame de ma no na wa brabo akwa e basa Oforisuo ma me fanse na me nwan mo ngam okay pokwa bna bla me da se careful asem na wo kan na me de chia Mr. Jekum ene madam Nyankopon hira mo papa even anana me chia wo na ahweye ne bra ye mane nsi ahweye se wo ye obi e woni da ho pa ahweye no ye mane nsi o mane si a obeye mobose ye ne bra bi tifie se na wowo egu ni ceiling so obi anim enti da ko ye hu ya ne se tokro o se o se tokro bone ba se na adwen ko onu ze kura ti wo mo so de ade be hye ho na tokro na run na ko pa de hye ho eni wudi interest o free adwuma ba ya ade ne gu ni mpaso no se mi jame bet na se na adwen ko so se eye aboatia bra oko no wakwa ku so bet ni na wafa ne bet sa aboya manchininsa onkanu wa manchininsa na aboyi dini tiato nensa yiso fidi de kadochi mini o kasei na bra no wayi bibie gu no kama wayi bibie gu no kama careful asema ye kan no say ye bet yo say ye bet yo wo wura wo de wo husade bi de ho e wo say wo so light na wo hwe fido kadochi say ye bet that de na chaso odin say kosum na boy da ho pa na wo ye din na si blai e gina ho na wo ye kama careful Mr. se wono biti fie na se obagiti wa e mani nuru ho mi di we twa to Oforisuo sister bi e ka che ni kru se yentu ni enko ha dan e fie afro ye no so me do mate wase ana oni ni kru nyina kopedo ma anya bi ti da ko ni kru ba no ana onya dan e wo e fie bim ana o se me do manya dan ti blen konkowe on ko duru fie ono na oba ni girl ne boyfriend a one na twem ati fie ho ana o ka che mi wura se mi wura mesira ho e dan de obehwa ha ye kama entuaka careful entuaka mi ensa ne enkope down for if you company kama get them uko hwe dem ya tomu tai se bo ayi kama bibia de na kwen mi ntira ha na if you afani yemfampe assassin se de osbra unima de kontem sero ebe twe be koy be ba obe man ani obe ntem uko ha da ma mi oba mesi mempe o se chencha me handa no e de ma oba no ana oba no yedin kese ntokwa ne abusunya enyina ba bembe 3 weeks na oba no yedin no ko handa no agentia ni so enye so na da kokko djuma ba ya be ma no o ta so se ja no se yakusia o se sa de na ben o se me ka kire o aha ne ya betena no na ahehu ade bia se o mani sia o kefo no anya adwuma na mo se wan sia o kefo na ya adwuma etu oni pe bia wo ye wa brabom no ade bia wo ye bia no hu sa ade na wo ye no ebe ko yie enko ye jai nipa wo ne nam no ne na no asebo no emu ha emu nye du o ka sam chade no wo yate
woni ndi nkɔmɔ no yate hey twe ho firi no ho nyame anya do nkɔ na wuyi mframa kɔ ba bɛka ye woni me bi wo ho no mu a ye mani nsi ti wo ho bra nipa na ne ye adwuma no na no nkasa no okono akɔtena ha permanentam permanentam sum no wan ko woni wo yide kurate no ye saa ne mani bia ja no oba ade eche no ne akɔkasa bla me chewo na akɔdi komo ha sister na ho te sei na akɔdi komo sa ba no me sirawo ebedum na bi ko wato pakro be kokɔ dadi oka che so wato pakro munye den ebedu tam to kɔbaba na egu oni mase enti wa nye careful abrabo mu a wo hyehyɛ ye kura no ntimi hyehyɛ ne ma ye da enti enipa bia nye careful na ade bia unu sɛ din susu aso bɔne bebre wo no hwe ne tu asentem emani nyini enyi hini emo haw enkonkɔtɔ so assalamu alaikum. Okay abrotia wa alaikum salam esen ka agene so ma jeso ama so fo of also bema be careful who you let on your ship enipa bia obema no kwan ama na ba wa brabom ekwan bia so no wasa ohwe yie ahweye wo we da bia meka se ehia mo dasani bia mi hu yanka wo we empanyin se ya na eta ka akire entena ho emma obi emfa ne musuo emesai wansa ansa na wankasa no watu hofo ofo so be ma ye wo aboa bi wo ho ye frane kokko ase abrantie dodo na de omunim ne so pa ye aboa asokwa na no ye fufuo anase fita osre na no anso eya no wamuna ne tirim achenchena eya asokwa ne nua ne achenchena omunyina aye ne yepe na abrantie bi kan ye abrantie bi ane ni di dwuma wo se ne seria wo sere ne wiase nyina emu 85% eya na nye papa ya no wamuna woni tirim ya mpasa na nipa tie enti nipa bia no se wona ne te ho a eya no wahwe ne yie enye nipa nyina na ye ne wo monante enye ne nipa nyina so ena ye kan ya asem e kire wonom Bible ne say your secret is your power wa hinta sem no eno ne wutumi ema ne dodo na mame mfa ha bia na wonom akwa yonkofo bi oba warefo no akwa fesu gya ne yonko na enena mehwe sini bi ewa one of the stations ne yonko pa wode ne free suku ase ena ono de wanya be ma pa bia ma na so ni mu na damfo ne de onya be ma bia no de wo bokɔ obi oba be fa ne bia no na koda no wagisika oba yi warefo esori ano de ne kunu ne na warie mu nsɛm akosi ho ena mi kunu they are very good though ena mi kunu o mentoshe no ye mi say o shopping ma me ne ade se eye na damfo ne ya no oda na se ne yire eyi be ma no esa wo yire fufuro bi one na sa akwo ba be ma wo ho obey se be ma be fi obenya ntobo ase bisa no we mi sa no na damfo ne ma na dweno ba bona sumo ba hye na bufuo ye ni say akoye ya ma be ma na fe de won marriage certificate no obey titi mu se be ma na bona sumo bo na be ma ne bo ni bi no enti be ma ne se afe de ame no ena wonu mu twa so oba ne sesa ne ne makoye ekirei oba no ko na damfo no ho a wo se de nyina asa akogina one skill wonu mu dwa na wudwa cha mi kunu eye mi se no so beka ye ho welcome to the single group wa hu de why no kwa ni kunu na ansa anye ne biem enti nkomo a wo bedidi a kire wo yonko no eno na obetimi agina so ayo bibi yese ansa na wo ebe doli dua na no ana ama ne ho kwan kwanto a wo he ni ono na ya na pe na ya eto da bia ahoma ekwokyekire ne kon enti sa wo ho a eya hwe nipa da sani ye fi se Jeremia 18 krunchemu nwotwe no wo se nipa bi num wo ho a won techire ma ye gyan a ekum nipa wo se na ada asem na waka wo de wano ka asomdwe nsem kire oyonko na wo mu de wo tete no afidie na ya wo sunsom wo woni nipa na mo a eya hweye Potoka semu ya na metaka broni kane kasa bi say some people have got sentimental appearance of attitude.
Some people have got sentimental appearance of attitude, but inwardly they are if one more dear, why you born some now so no show money more watching so about for. What's why ya no wash any pay ye? A penny boo baby say it's low way any safwa. It will be a watching a daba won't chase say ya dream, say ya one casa was sitting a moon, say ya wa yonko fem, say ya dear. Bema kula pesa wa ba one not to say boyfriend girlfriend or you know kuno and na say bema so pesa only or ba nante e was a kwai no so no e ya no ahwe ne ye me de meka say bewie your Oforisuo na said de nipa esitie no Bible say mebu se metie aduonu ba ko nchemu aduonu miensa no de okra na no no ene ne techrema no so okra ne kra efra hohiahia mu Sanso so ena mebusem tudu miensa nchemu miensa no wose de okra na no no ehwe ne kra so na de wotre na num no enya woseye sa wo ma wano ye okro maf oba ba wanum wo de ekoso abrabo mu bia no onko ana awa no ya obeyi na di e de akira amanfo a wonum begina sa de no so nya nipa bia na do wo what a while yet your best natural be an ebia or dog war. There be a mechanic so wa too. What Nessa for wachi now so not knife for an assessor kind more giant ekitana ya wa deep war. 80 what a wa a ya shall we na a slow way no and nisafua any akobie we say my say ni pay a man who quite amana bomber brabo me saying and it's him ye fita ya wa de eba Joseph a bit to know ye ne dia so did the chen in you and one was back say at the actual mom beko to ninteno and I'm so one ekoton ninteno men committing a ya nampanyimfo se aplo na so no eniema bi wo ho a ya wan kasa no kopa adwen kire kra na mom kasa wa na wahwe ho so ye nya saade a wo ma ho kwan ya nipa obedi uhwa ba bi a wo mpe e na odo bekọ akoto medase okay anoti yenhwe won na oba ya brabom ye ifiri se saafo no a eno obeyi yase atwede ama yahwe from say brim 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 Hello Udin baby afrefre Abrantia auto correction against sister before Isaiah tafu abunumu ha Oforisuo mo de sen Adom enemenche awire mo kwa de na mo bo edu mande sa de ne ani age pa Meiro oba ya ofori di mo oso ti apa me ka se me kan so eni ka se wo ho no mo ho de agempa e fo wi ho en kan wa se mo ntwe ni pa bebre ne so kan wa se mo ntwe ni pa eni pa bedu hia mo enti pe yakopa obetimi atu ofutupa na do ho bo enye yonko bia ana do ho bo na obetimi anya futu nyame nka mo nyame ti ase hello Oforisuo bema yey na ube primo adratu esi wa akwesi this way wa die na wa lodu party there for no mo ko adratu Pentecost okay na mi tia me boss odidi o man bidi ke edu gaten ovi ehu omo a eni omo ti ekudo mo obi wo ho a o tike mu a oho na nanu debi omo bi ehu nye bia no ehu nya so ko tike mu na wudi ukuni wadi nkomo ebia otie kai mu a okotra no oho na okodi sa nkomo no wan ablochire madam fo bi obekwa ablochire odi ateni wo oni so me kwa ablochire e no wo incline otimi ma ko ni so biom eti asa ya hu omo aya ni omo ye kudu omo enye ni pa nya na pa wa asem o obi wo ni wo straight keke obe nwa asa wa hia ase no no asa di wa ko no wa ko stre enye su de mu di ba ye no ye nyakopon kira mu okay hello Oforisuo bema ye Iwajo Majeso Mpe Nipa ide ido brigana listen na jamfile wa menchia edu na jamfile ni mwajo nchia muna na ni mwa mwati madia mutisha so udi se ni pakula no e ka ko foka baka se ko triwo na foka so o brigana no aya Nana Jamfi o radio no okay Kisi ni panye se a utimu wa twumam ba bia ona fofo kwa nye nyan ko de ni panye
ati oyin no nsam na okan no ana je fie da makoma so pa ana now no ye na tie me bibia ina ehwe wuyi ipa nje na me to komati Okay. No. Okay. Hello. I wonder, Yay. could you speak in your name? Me too. I go, police and young shop, I'm at the Wasi. The chairman in a demo will bring in a book with a very piano. The name of Chow. I know how to buy American Compa has will be no busy. And I quite a mamma quite man. Don't say Nick will get in that day. Or the fun, no, I'm a big gig, but that didn't mean to say, but what you are. I knew away couldn't quite man. One a beer or be big gate or quite mamma or big gate or decided the way they good. And I get that you. Then my name is over beer. I said, more, or my name be. Or maybe man, no, be the Korean company. What decided that I go what they good and tea. I'm sure about. Hello. Oforisuo bema. Yes, Mama Fia. Yeah, new swami. Bola ni nchen wope. Okay. Me chia team ni na. Ya Joso. O hinengire wodie, o papa die baby wo bia nyame emma ne baby pantina mame. Wati wo. Hey, kese obi ani wo betu trim wa hwe from da. Kese we nyina gu trim kese wunni mu anu me ya wunni mu bibia mo kasa mu bibia nyame nhira opa wa kasem no. Mr. Last, a Ghana card, you pass me delay. So, my mere best woe, and what can I want to say? A man, a dinner, China, young girls, or can I want you to matter? Tell you, Kupema, no Benana can do this one time, no, calling in and no Macate, only Dion and Nikunsun, and all kinds of matters. I dream, has to take a walk, Mammy Penny Moon. Yamin Shram, non 2 1 by. Take away a tray, a more humble. Robert. Hello. Hello. Penny Powding, baby, I'll free. Me pacho your friend Adam because it's free tuba. Okay. Ofuju and so Radina Kupon Shamupa. Radina Shamupa. I mean, I did acquire Yana Gino Pa the moment. I read that the idea and a mamma. A Futisama. You do to me, but you be and a minimum for my making. Also, that in some and that's the other man from Waba, and why? Okay. Hello. Ya Jesu Oba. Oba mete on kanche. Oba ma radio set no kwafom. My radio no confirm. Adom Nishra. Said you're more coming. I started to and then good to your common mouth, papa. Or Baba, see if the unit, no, can our lesson. Or when you see no, can our best to be not on our lesson. And the battle son, now for another call. Now they come home, and must to car. On the mountain, some money down a man now. It's will be only myself. I have friend. Okay. Hello. Hello. Penny Powding, baby, I'll free. But I saw you for me. Okay. Young some so then model to hear the problem. As someone can the SRO. The information that tsunami boat in church. Some can do a number of years to catch you. So, catch you over can, a bit to be a no customer, to be one on your some of the echo. As some of the 2 months was there. Next another, the above. The young people shams said, and then look at the numbers to show you the tribute, because of the Bob community. Okay. Okay. Hello. Yay. Yay. I hear it. A really. I hear it. A really. I hear it. A really. A get them. Lele.
Original Nigerian the contractor papa as I'm in charge in a kid, the Dubia, and himself the lion check it together. Java, the system of the brain, no. Nana may touch me here this year. Of finding another enemy like them now, Mr. Fox, that's a much sorry. Oh, dear, Mr. Nabia, or Mazama, I was Wakasa. That's a first graduate in Anona, or Henry. One day afternoon, because the boy said, because every 12 months in Mayan said, if one chairman, how much so much as on the decoration of an amical drama. That's what I said, if I be a OTM, yes, soon come on, Casa. The Casa Hoyan, I have a little baby in Sakasanano, the pound the amount, that's it. Okay. Hello. Hello. Udi baby out free. Paul, I think so. I think I'm comfortable. Okay. Hello. Meet you, Mpe Nipa. You are many a program and one category because ye here. Our him, I think if you have a plan of Bushamo. So when you say ye, Nipo Beono, or you and do you, I say actually, no home. Too much, which I am not a month. Okay. Hello. Hello, Official. Yay. Good afternoon. Good evening. Ya Jeso. I'm already. I don't any that. Radio Adam Sumino Bushino Biahoye. Na fruit of my moyan and Eddie, already some of our. Na, Manaka, I walk of Kuyon. But with you, meet you, pa. Cocuan and then a young topa. No, for me, the carry. And then a year Cocuan and you see the penny. You couldn't soon. I will be out of 10 or soon. Now, Boba could travel with the Cocu. Not an ocean. But another year, also here, what can you? But in the year is a name Philippa. But the 50 party and more fit. It's very flat, Boba, now. Nipanya Kura, Miss Minianum, which you move for the Nipam. Number of money, 3 Uncle Ponso, now no one in the out between your boy. And then Columbia, running from. Okay. Hello. Hello. Udi baby out free. Yay. Yay, we will continue. Apache and Tanzania, we will be doing another. Okay. So I'm supposed to talk about it. And then the media Samaba. Hopefully, no, see any other for you. I mean, your baby got already with him already. A lamb, no one walk over a Garakat. What a missing man in the chair, you are. Can't my father drop in the local treasury. And we are doing our coupon. The honey commono. Honey commono after was sorted at the wood, at the wood you and and so corner. Hopefully, and some. Mamma Conomon for Spain and normal fire Matthew on go to Mopo. What a wrong and no more mobile I am here for the program. I think I'm Mpe Nipa. The friend of water. Or before the tone. Hopefully, I'm not okay. Hello. Hello. 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 na yenhwe na yenko yenim yenhwe nipa wo ben yen na yenhwe se di o mabotre ene wonsem kaye esi etie. Hello. Good evening. Mpe Nipa majeso wudin baby out free. Yes, sir, Manasi. The cafe free meal. I have meal. Jo. The maximum footwear ni bia amodemaye. Yes, the boy brapa. The beer if you more have meaningful. If you the masses. Say the beer mutu ye for na sem na moka no. Ye tell say open you your friend the 38 loss of power. Or say the word of friends, they will betray you. They are easily aroused to envy. Or say, hey, a former enemy, and you'll be more fruitful than a friend. It's been a mock. Okay. Hello. Papa. Ekaususum K adu gas oven. And to talk on Quanchay, no aqua sheshe.
Catch them say so I'm police station echi ho na ke do why. Bola ne nchen ho. Bokwa. Na Ba the station. Omo chire mu a o gas ovi no de topan wenhye. Eno na wa ka no. Papa no. Okay. Na me papa omo no ho. Ah, wo muna samwa wo wa. Ai. Catch the say my friend pa, be ba besra no why. Wa boni trinko na onche asofo ne. Catch you hine so say Friday no, na me nshira no. Okay. You should have who be a Yankopon should have named for my wife. You. Now, according to still now, one ye. Ah, Emma me bana bamumu. On kana come to yem. If we say, San Tuma we no. If we bo we neba. If we bo we neba. But, Papa, Odi for the kofan to manaba. Yankopon we shall na numre. A foot out the amem, seeing na yefa. Yemfa mo yebra na yankonkwe ni. Se bibi befa. Ya chia mizu. Any 5G company ne mama why? Omwate dada. Omwate. Nyamenka hopi. Okay. Na ke ujira so? Abijira so. Okwade ntoma na odifo na ekofa aba. Ye de ka mu a na ekofa atoto. Na ye de ba. Di free adanwoma ase. Eba. Enti nsura chire. Eti ya ka chire DJ mame se me de ntoma na beba. DJ wa. Aye. Mate. Hello. 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 Madre. Majesty Mpe Nipa udin baby afrefre. Adom nisha. E fere ko kwa samwa omono. Ka se trust market. Okay. The man tia se Bible say o yere ko da okuku mu we wa no. Nkomo pie bi asemba. Ezi for bo ni say timo asem ka che Onyankopon ko a. Nti nkomo die mi no fitu ade ma e boy papa. Ni babisu akasa be didi. Yeso timi fu ko akon tuwa ibunya nsani. Nti me bi e ka pe ni yim no. Ihwe ya family e boy me be na mo. You are then come over to Mamma de May. Shram, don't move on in my. Oh, yes, Amen. Hello. Hello, Oforisuo. Yay. Majesty. Now what to say? Adom nisha. Yeah, catch your money or talk for sale, Motokano, or Mokoyake. Say so will leave. Yeah, that much the animal food too. Baby, while if one is here, yes, so about the boy a bella. Na mi shram of Sompa for Edamaste. Na min come Amen. Amen. Hello. Hello, good evening. Good evening, Obapa. We din baby Afrifi. Asem Mpe Nipa. Ya la na ye hot. Nyame adom wanya yen. Me ka tell be my Islam coach. Okay. Me pa cha me tie mu pa nyame Islam why. Nyame tie ase. O Islam. Ya mama ba. Okay, odi shira ne ba. Hello. 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 0551931931. Hello. Hello. Good evening. Majesty Mpe Nipa udin baby afrefre. FM kwabra. Am ka free. Rita kwabre. Okay. Madam, trust of Kwakase. What do you say? That what a down kakra. What's in Murham? That's so a human twesi. But yenko. The program is that teaching the I go. Maybe some Kwakase is already and then there's a not just money. It's as you say, and any pie, it's a nanti. Kakao stretching more. Okay.
Hello. Hello. Oba pa udin baby afrefre. If I'm Sarah, me kase free adult. Okay. Many agitas and met me and yamu. Yamin shramu. Na want to mon condemn. There be a meeting or high reals me 13 with you. Yamin shramu pa. Okay. Aha ne ade ofre no enyina besie anapike yefa ba ko bi enka ho. Yefa ba ko kan. Hello. Hello. 0551931931 na yemfa ba ko pe emfa enka ho na ka yenko yanim. Yemfa ba ko pe na yenko yanim. Ebi ana eye Peter Asafo Moonlight. Peter na ta ba sa time we. Okay. Jumadie. Okay. Hello. 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 Panipa, we your last caller, Yanko. Oh, I'm going to Sompa. The day they are from Pong. Okay. Because I'm proud now. Your program, maybe I have a team program, and I mean Sompa, DJ work, the way is a bonus. I am a come up, and I'm going to Okay. Okay. Aha, ena yade ofre no nyina ebesie dwumadie eti Asem Mpe Nipa ne nipa ene pe ne ho asem obofo wuko wura mu no sansankyerani we efiri wo nkoda berem wo hu bi pen na waso ankyekede dese se wodi wo mu eba fie ama wo abagoro na epoko ye wo mu di wo agoro no kagina hotie bi na abakura no a wo di abeya asem aka wo fa won se omo emra fie no omo magoro enkyere nana wa hodi efirim ekoba ye eno ti ewiaso wo ho a na waye ahweyie ewo wabrabom esanse aduane a wa meto no wo ma mebuchi aso no kamia yesi yechi no watwe abo ewo Sompa 93.1 akato ne bro na ye Sompa TV na ya toa so ede afiri ho na ene asemo ye de ebre wo no abraho sam ni brichu abo ewo Ghana Blaster anim na wona wo bobo wo Ghana mam hanyina da wo wura ho efrise Christian achu watoa nananom so yedo ene de yebetumi asiso aka se Christian achu wonka atiasefo ho biem Christian achu wonka atiasefo ho biem arehosem na Asem Mpe Nipa ye boko babia social science ye boko babia areho na ye mabusua ni nyina yako ene hyeden akato ne bro na ye Sompa TV ni so Sompa TV ni so na ye de dia kanyina e dia bedamu ewo Sompa TV Sompa 93.1 ena yede ebremo ya mahwefo nyina akwaba eba Sompa TV sa dwumadie we edin ene Asem Mpe Nipa na enipa ene pene ho asem omra samoa ewo ha odifo po kwabena David ono enso agenadwa ohene yire maame yebua akua asuama bronya oya abrewatia ewo ha ene obetene nka na se de wo so woko agema na se mema semba yebehwe bia obetimi akande akwakodro ne ehu baabi ankasa wugina chief executive producer ema dwumadie ebema usu kantan krankan na naboafo no ekoba jesi sempremu bema wo ha sa na duana banana ya mensa brapa ono so ewa ha wo mu ewowa na omo stories no ebankwa woyuko ba kwaku yabo a eso eka dwumadie hu a enya asem ketwa kra na uko MC a yima ewo ho sa na Buffalo enso etua line Dr. Salasen Cancer o se sabre die se eba Asem Mpe Nipa dia enwumre die so obutu MC a weni na woboa amadwumadie akoso wano na bibia aye kama na kofro bofo mpa bema asuketu amyi pebre na Osei Aboagye Oforisuo ne ti Oforisuo me ena meti adwam nam dia Asem Mpe Nipa eko bose asase so na futu samu ne ye debre wo no etiawa
afutu semu a yede bre o no eyetiawa kra. We say be careful who you let on your ship. Na potokasa no echrem ko echra. Was it because some people will sink the whole ship just because they can't be the captain. Na ni nyina kanfu ano enipa wo be fo omo so omo hwe wadwuma so no enipa wo be fo omo wo wadwuma mu no enipa be fo omo wo matena wo fie no wona wo be ka ho aba wo warisem mu no yenhwe wo mu ye na saafo yi na dachi ankwama bi no wodi anim guase be ma ho saafo na dachi ankwama bi no wodon sem be pia bonten dachi ankwama no saafo we no obekeka ho nsem ama wo wade begu wadwuma begu efirize won hwezo ye enti wonna wo mo ba ye nchen ye ka wo mo ba ye ho no yenhwe wo mu ye na saafo no na ebetumi aseye dwuma aduma kuma sam ne atetesam akire se na nyankopon ewo abofo enan na sa abofo nan nyankopon eyi won se womo na asase ano omunsom asase ano omunsom se de beya asase ntimi nhihim na enipa etumi atena asase so amana ye ne de na ekoba se sa abofo we no de ne nsa gire no edi asemba na sa abofo we no na so mo nsa gire pe na de asase woso so eba wiase Yankopon so mo so asase mi bofo a obebre no na asase woso asi wona afa aduma kuma sem ne kan ye saa de we no saa bofo obebre no eno na ma asase woso eba wiase okay anuti ene asemwa ya tabiridi ato ya proso abrantie Christian achu okopa bibia bedio na ne me birthday ene nam wotaki mamu abofu ana wose wo muso asase ni mu wotaki no mienu sa gene enti enam so ma asase woso esi taki no edanya Christian atuchim no ekowura asase epaise tu ene kowura wonsom yensom na yeyi nkoda afirim knama fita bia mi hu ni ayi no afa yeso omo se ya teka sa bi on 9th floor e wona Christian chuo yibeyi no ene Christian chuo ko eno tie wiase abrabo aye bon ye hwe baabi a obi abehia ni wuo na obi aso baabi obehia ni wuo na menka ema no enkotia busua bi na wo hwe ekwan a havidi wodi firi atiasefo asase so London mamu a na wo yesamchuroni na awrehu yepa e tre kwa so okofa aye no na electric awonua kasa nim se electric enso na ofa so ekoche no ma ne hwere ne nkwan ya anuti enama sem nyina ne se sabre ya di Christian chua bagana amobia hu se abrantie onka tiasefo ho ye manabusuafo nyina ya akọ na wo hwe se 31st night December 31st adia bechia miasi afufufuro mu bia no ye hwe nkom shankasa Ghana difo ehye enti ye musa ya ho se enti brichwe kase we babo blaster afo brichwe we ebabo Ghana blaster brichwe we ebabo Christian chuo busuafo enti ye musa se odifo bia ntimi anka wansemante nyankopon anka kire nana ne masem amibusa nyina no efiri se we ya asem kase Christian chuo Ghana fo nyina niwa enti ye musa ya ho se enti adifo akase wo Ghana mem ano obi antumi anhye ho nkoma na ananyakopon antumi ankasa na ya semina no ya fanwum wei enhwehwem na yentie efiri se ede ya dako
woso beko. Papa muya Yenya Mansun bebrebe ya Yenya Ajama mo bebrebe ya Yenya Ajasi she bebrebe ya Yenya Yomu nyina mesi ahine fo pa na eye Yenya Yenya sofra Yenya Happy sofra Yenya Konseya Yenya Nantime Chuchaya Yenya Nantime Yenya Amoya Beblebe Yenya Yenu Nina Enti Fuapa Naya Yenya Yenya Sofra Yenya Yenya Sofra Yenya
so yamane ne yamamre mu sa na e ka no me gidi se yenwan se wuti a me ankasa de me a menini da ni ma menim no se wo bobo wonya madamfo but wo Ghana ni ba ti BBC etu a na mfati enyina no yabonyenya se wuti ne history nipa wonya bia otene nsem no ya na atajo fi wiase ya na eya na me kakra na medwe ho kakra ne se obi a sebe ode ne ho to no so ya na odidi ma ne bedi na wokoi ye onkrofo bi wo a sebe omoda obi saa nipa ne fi wiase a in fact ya na enomasi hadwen utie nwa na bakwasem a megidi ye se na no obi kase ye se oyi prisoners na obi chiremu se na obi a wadi bone ya okọ prison na okoyi nam tie ma mencho nya nipa bia na o prison 7 preduasa odi bone obi wo ho ntwanto so obi wo so ho no ma 7 preduasa ade ade ne kopie ho no memfa ne se bia eye sikasem ana se ntwanto so ese se wo betue sika bi edi enwa ne hwemu ha according to nsem amate na na se waboa ni wayi sa nipa no in fact yenwa no atwu ni wuo na wawu no wa 7 Ghana man na ya me tama mete no na akoba bibi se dan ya to so te 9 floor on no te ade ne yesa no akire ko ba se we se ade kwakyen aye hu no ade kwakyen se opira kakra ebo aye nsem bebre na ye mpa ebo ne se ko mpira kakra sa ne ne nyina mpa ebo no because dan ya to so 9 de to so more than 9 no te 9 floor de dan ya se yes ya obenya cat kakra iti ye de ne mpa ebo ne se nke bia kontra ho mayen ne bia nke onya cat kakra sa na yenim na ade kwakyen na ye kote ya nipa sebe wo kote ni play mo aboni silbert a wo ti play afede wadane kago edna ko shekago adane nyoma we mu na ya na ya ibusa se nipa da sani ati wiase hena no na wo ya kesesem ya nwan me gidi ye se ye nim footballers anya bia kra no se wo so wo match ba ko pe na wo san kra za American sika oni nwie because musika ni modu na wanye se peseminkumnya ni history no waboa nipa enu tie nwa wawi ye nyina yetia bia no special me kase eye me ye because enne me hwe na ibi na me tede mo nyana me bɔ mani na me su anopem se omo bukobo match bi na ne yire ne ma no et park na wo hwe ne yire no na de ne nsa epepa ne no de ne nsa bobɔ ne ba pani no a in fact na me busa sentin kulai omo dwe se on papa we omo dwe se on papa we ye ko Facebook no so ye ko Facebook no o hwe atua wone ne ma no edi agro no ha mo bokalat se wrestling so no mo bo ye ko Facebook no YouTube ahomete pa nti ofosu kakra metima na wubusa topic ne se o be woni nti enya difu obi a ma na nhye ko wantimi anka ho asem difu ofosu ma menka se minche kakra adewe media menkwa madwen mu ye de kwhye odifu obi enye ye aye me madwen ye de kwhye odifu obi enye ye omo ehu hwe me na meka so ye de kwhye odifu 31st nkom hye nyina me tie na ba no odi aye ofosu ma menka se bi nya no ma bia na sabe e betimi dia kwhye se ese odifu hu adifo man mo adifo man ma menka se mchew tetene na nipa wu aso na adifo akuku dam ho so te nya ni nyina na e de omo hye nkom se we ba be wu tete na nipa wu ni ebo bia asem duam omo kwa pen so kwa na ensie omo ye bo asem duam na utawo na awia hyew sa na wachene ni ayiwu aso na adifo ho tete adifo bi na wo Ghana ha nei so adifo bia we talk about adifo me boa so wo ka tete asem anam se tete na adifo but no bi wu a nya ni nyina na ye hye nkom ye nwie wo kra so okoya adwuma te se me makra fie se mba ya adwuma se be mpredwa se bibia betima to me eno nche se omra sa mawu ese chincha se ese adifo be hye nkom se omra sa ma se ewo me se adifo ni bi wo ho de but nya bibia ana me ma me abrasa wawu ana adifo bi hye nkom so no nso kwa sorry ye talk about say a public figure yet ye nwa ka so kwa wa ma amoni se wo kwa kwasa ne ma ma kwa wa ma ye wa kuku damfo ho a omo ministers omo kwa omo ama ewo me se nkom se ne ye hye bidie but me kwa omo asa mo de ye de wei ekwohye adifo anya ye sa ye nwa no seven pe okobobo ye du mebi won mo fosu ye tie tie ye wadifo bi obetima ka cho se odi fosu ne adwuma wo ko menko but asode so mu ubeko no akonya problem ewo
but ye kase ni nyina na de be hye sabi obi bewu anani petitu bi bewu eti chinchina se ono do ani petitu ntino eso difu obi hye nkomo a me de ho nkwa de emwasa ewo nkrabia nso ho momia nso ehwe saa de no nkrabia me madi kaka me se nya wuo bia na ye nkrabia se sabi mpre ye kosie obi na me tiri tekwa ho me ne obekọ me na tika ti me tiri kwa eye mia me gimi na me de awu anu je so fu measure me ko okay wamra samwa ye hwe kum chacha ejina ahoma no so na ye ne no entwetwen komo osofo kum chacha memwadwo emwakwa baba Asem Mpe Nipa dwumadi so media so panipa nempom te sei ya me ado Ghana fo anti asem de na asem da Ghana fo anti ne se Ghana fo player baako a ye friend Christian Achu okopesika bafie nanso okoya wama ama abrahwa baba ye na yasem a yebusa nyina ne se na oman Ghana sebe mpradu asasa afi ne ko na wie ye 31st a adifo hye nkom wo Ghana hayi pa enu ti yasem a yebusa se ekoba nse Christian Achu okwa fom earthquake enti Ghana difo baako kura ehu anka ho asem anhye ho nkom ame anya fasting entua no yasem a yebusa wene no okay me da echia what the woman say ye kaso bi e de odifo a enye benu na wo edi kwawie enya de chi oye bi onyankopon e wo wiase na wo kura on quiet ena onyankopon wo bi nchi eti no atu bi bi wa ube ni yeme ebia isi ye no osofu kum cha ehuan ebia ubi twa ubi nsu betumi etime de America yo nyame Ghana unya pede wo ye du eno so jira kwa hu kura na no jira se ya pe pre wa na ya ta ebuso ya woni ama bi o ya me tebe di hita okay Deuteronomy 20 ya wasini ya mai ai ya me dia ya wa pen wa ya edu ya mi enyi le chance ya me wo yesu ujimi ni sato edu mi sato and our clients 150 some 150 when you make a shop, you will put beyond a way. And yet, you ain't got one pen on it. If you know, Mrs. Any of your wife, eventually, that's a due for our bra. We are due for that when you make due for a comma, maybe our listener by a fear. All common is proper from half years of that. My many the what much piano. With this one after with you, Yami, my man, when we are it's you know, okay, enti ozofo kum chacha eduru baby a se obi eya doye man ka nyame akoma na so nyankopon ani a se so hwese bi ebeto no a ka kwa bi so no ka otumi twitwa enye ne ho wona doye ne ho de woye no me say why good me a me shi aro me pa na why me pa bi wa titrini wa ye jelu onwa ebi abushia mo tabe yenye wayi ni pa be bre pa ya be bre tamen ko by ye be ta ya ko se yenye atu ono kwa no bi a ya fa ya ko o te mun kan meto kapa ozofo
me say no no kwa obi a wo papa ya ya wo obi nso wo wi ase a wo papa ya be ye kwa so de no but e bi e tie no but onu so it will wood here Psalm 89 verse 48 David is saying beti ma be no so a obeka se wo mi no be yi ne kra free akamando e bi ni ho osofo ma osofo yeah wada roma yen frofofo na enhoma no mu enye papa enhoma no mu nye yen frofofo kum chacha ena yene no etwetwe nkomo efa Christian achu niwo na yasemu a yatabiridi ato ya pronso se enkom sha hodo a ekoso 31st night wa bra yebetia sim adechiem na yesi afufufuru mu no adifo ankasa enkom omo hye no omamu ano wei ameka ho empo ade be chama we asie no enuti adifo bi ana odifo bi entimi ehu ewo omamu ha eno ehu komo ena ye ni kum chacha etwetwe no yewie ya yebusa no se empo kanado ye kurenti no kanyame emfa no emfiri no hello odifo pacho otenenka Fredi emuda hopa yetio ejina me kemi bi se enye etuo ye enema bibra men krofo ayi na ye be na baso but ye mi se ne no kwan so ne wo ye papa ya do ya woni a wo obi ye papa che wo no de no obi ye abaye che wo no de no pa wo no kran so wo eti nyame no ye ntina se uti nyame ase a no nye nyame eto kan Psalm 89 verse 48 ya waso beli ma be no tia asase Yesu a obeka so wono bi won wuda no be yi ne kire fi asama ndo nsem ebi ni ho eto ebre nyankopon asese ebi amawo no Job chapter 14 verse 5 waso nyame asese wo bia abrafo ene ye na wo bebie ebre nyame asese bia amawo no esonko ade a emfa no papa ye ene wadoye ene se ne otie ebre no sonko ade a do de ma onyame no de ma no no abeje na ade eti kum chacha we no yehwe ne se asa na o Kristo ni obekọ osoro himem heaven ho no age se osu owuo hwe eti se na do ye kura wo ye se aso nyankopon ani a na ekwa bi so no waso owu ahwe na chese nyankopon betimi age no ewo sa akwan so amana ko so ahenema mu ana can Isaiah 57 verse 1 what ni yela mo bi en fa hye na komam ewrade tumi fe ni papa ko ma wo bi en ho e bi aboni bi e beba na ni ti nyame yi na ko so ko ho it what ni tumi yela oni pabone fo so tumi yela it wo wo mu sabe de e kreta na no ena seseye wonti wo nyame asen so da da nipa ebe ti nyame asen no ne nyame ni nyame ye na tuti nipa bie ni wi aso betumi ate nyame asen da se to na bia ya ye bu be kura se wo ni papa pa nche wo wi ase wonti nyame asen ya wono pe ena wo ye e bi oso fukum chacha meka no oso fukum chacha ansa na meja ama wako no arachichiresem ene ya konsem be na odema Christian Chu abusuafo ene Ghana Football Federation nyina ene ya konsem be na adema Ghana de hye anope ye nyina be dikia ma busuan hye yako e bi se eya se yinia Echu 31 years obona wo model many pa ibi no wa dance ibi be on kai hodi eya entino busiano ewrade chichiro onre even me kura se be ya 3 days ni mesu sa be wura ho pa even me ma me kura firi ma wu ye kura me mesu sa me ma mi ye awu firi mo kura me mesu sa ba me wura ho pa serious osha my video bi kura na ese mi fra itoma so we bi ahwa na wo hwe video we di amenya bi ahwe ne ai na wo se na bi mi so na
Osofukum Chacha na me super ti Ewurade enka bushia no en chichiro onre. Okay. Also for say why koye nyame nipa empa ye bi ho na bebo de na de twato na ye de yenkomo twetwen no akwa wie. Na okura oso mo wen. Sompa 93.1 Sompa TV Kumase. Okay, so Sompa de do so pan na me bisa se mo wen no. Ye wo Kumase so ame. Yo. Miya nyame shramo. Na wo shira Ghana fu nyina na Ewurade nka yi na ye ho. Yemfa wo doni akoma pa. Enanti ye no do ye ho. Me damase se Sompa. Enyimre Osofukum Chacha. Mo frame. Ashofo ne yefo nyina. Bichie mo nyina me damase bebre. Yeso ye da se. Osofukum Chacha ena wote se ye no twetwen komo ewo Asem Mpe Nipa dwumadie so no. Omna sama odibesi. Odibesi. Me de na waje kakra yanko odibesi sese. Oforisuo ye beda ye na Osofukum Chacha wa cheche nsemu. Oforisuo kakra metima kan se ene na oka kum Chacha ka se mbisi wo so na ewa rehosem baby obi ana reho bedu me say ne de ma me di reho pa ye Black Star player friend Kudus ene obo free kick bi me hwe na natade no na oro natade na referee no consider no ma bi ohun se breach abo na ebra o shego na okobutu bunkutu jo ye say no ejama reho na atwudin gu na ejama reho pa ni t-shirt white no na ye Black Star normal ekoso no na ye wo big guy bi say na se wo free mu in fact that is a kind na me busa me am ofa ase atapoku na odini ho nkomo na atapoku ka asem bi wo si Black Star player nipa won ne kapa na se oni ne di nkomo pa ya twu wo si mrebi omukọ baabi ana twu yi sika am say $10,000 the man say won chema on say nipa omo wase no ana okota so na ohwe atapoku na no nim say atapoku chesika ne bi ha obebalance bi a hye ne boto o gira ohwe atapoku mo fa so say ono sabi odi ne huni oh yes o chesika ni nyina na otesoro no so ye wo ga so ohwe me na so ni di ayen sisa te na oka na sempa na edu no ma bi ho a ma mentinsim de na wo kasa adifo a ewo oman mu sabi atwu ekowu no anasa asem obibichi obebo no obi antima nhye ne kom Ofoso medical kasa asem oyi yentimi fa so bo adifo ni bia na me de bia de mekansa adifo ni bi no so ya no omo aso ka ho bi enti omno ye ni apostle ajekum o papa ye no papa ntwetwe nkomo etam na mo fa ye do besi omu me de besi omu ye ne wa o papa romo de ne di komo wa o papa entu papa fa time anyahwe apostle memoajo eba Asem Mpe Nipa dwumadie so so baba pochio open Nipa ne mpom te sei yame apostle ena yasem aye ka nyina ne se brichu abo na akoya awrehosem ewo Ghana fa na nyina ama baabia atwu abobo bia kra no akoya awrehosem ewo ho na sema ye busa ne se wo hwa se afe no ebekọ na wieye 31st ade ebechen first ya enkom hwe koso ewo mam hanya asem ketwa sanse Nyankopon kasa na difo ho Ghana emuomu nya bi ka wa bra 31st no ye betia sim ewo afibia ye busa se Christian Chu akoya awrehosem na asase amene no baba besie no Nyankopon tumi ana na di ankere ye difo bebrebe ya ewo man mu ha ya asem a ye busa na anwumre no yo na momoni agina isa momoni na ni betu entantan ejima peni ya sofia asemi ya ode abei eji se menia omo ene papa bifu amote ni ono mo ode stamina akete de vida
Enti kakra bi na mepese ile be social so ya community yi. Ansana mo yi wa no making card you at your kunkum war the 29 near Trokunkum. Or say the secret things belongs to the Lord our God, but the things which are revealed and disclosed belong to us. There's a name of the Ose niyama eye sumasem eye nyankopon kwa dia. Na niya wayi le di wa pason tumama bi eye atiasiko yensoso ye dia. No kwaso na wo mu se enye niyama nyina le nyame di so entire wona ewo di ya sebi. Azeni ya ben eye onno kwasubania edi odi no bi na bi na na basa danka wo mo den suban papa di na wo mo den no kudie pepe ye eye wodi sistemo a enka me gidi tele we ba yi enko ba se wo mo nko edi yi chate adenti wo mehu no ko se me wo mo no se enye di bia na nyame yi na bi echire atiafufu na ni awoyi na bie no kura no ebi o a yi na wayi na bie na so ni pantini nya ho hwe ya na bi ebi o so yi na bie a o me tu ni tampa bo no bi shigu no so a ni tie yam pa bo dina so sisa niema na ni na ye me ya no pe so de se ni ho ni na mu ya enunchi aba ni sei no se di fo bie ni na enyo wa ana nyam from to onso ana mpo ebi aye kan di tukura na obi so da ya wo bi po obi bo no kokko but obi pa na bi tia wan tie tese ebe tuma ye bi a fite bi pe wo wi ate doso na wo mo ni mo onso doso okay ebe tun ka ba te bi ana ono ane ma mi tukura wo ti so na yese ojo ma mi we dey just a dream also ma tun bi that no do na enta yi hu mo ni amani then so ya fi otimi yedi no wona musa yedi hu musa edunti no yedi we hu tansa kombo je mo difu a yedi nde yita enchi yampa no se ye niama wo yakopon se ombe ni penku ni bia yampa ho asida mo mi twedi ampo yampa rekitire ma wono mo ne da no ye srese nyame da mi nya tia na mu a Christian Chu we na respect obi o be na nemu a adwuma so anu wo ya o manfo da no we be nya limu limu a ye wa kuma pa ebi aye nye boro wo menso we be ma to ala gina no so we asmo manfo a ni bi emi na o se esle urade na be so abali sei no wo no mo a durante un interview no ya do sabi ni pe nwori ya me le chimatem wonu kwa na ni da bi a de kwa wiye no bi a na bebe wi ase abegba kokora no bi a na bebe wi ase abegba abrewa me me no ka sei kwesina ade ba chi na me ko na wi me wi a sene lady 70 o ya me no ani ni wana na ni sekete o be ye ma Friday ade se Saturday obeko o bi ni so eninki next revision me video ba ko no se ko ni ya me se no gundin na kasenchibi eni ebe no ani ebe bi o wa se obi gina so kasa na ye ni wo hwehwe keke no nya akanka sa ye ti asem bi fie e top bi e kwani e bi ni kasa ba dwemu no e twenta wantawa ne nsemba enji mesre wonu ma hwehwe bi won granite when you saw Ben, so men, you be cheering the TV, a gun in Nassam. Okay. When you come na, you know, quackity. Na, he can be a while, if you put you a set of broken the Brebushia. I know that set up buying him and idiot. Na, yes, said the ya, you need to be not your fast, we shall be not your family, the king's why you come. Na, I had the mum, only I know, but it's my young Yaki media why
on the Yakotiki, is working some money. Now, on any of the American, one of the wood to me, a Catabet, in California, some Cashay. Okay. And then you know, okay. The best enya SCW Apostle Emimre Yebedase. Okay. Apostle Ejekum ena wote se ye no etwetwe enkomo na ni chiremu enso ena wode amaye no. Omna samwa. Obojo ebeda papa se. Asem ni na waka no. Da ehun se medical da enwa kum chacha. Ono so abechirem. Uti omo nsam no mo kana. Ya na media na se na media ne boabra. Ofosu. Mo miemfa so bo bia nkobo sofo bi. Na mesase mo meka se edurumre bia ya na sofo ne binum ana amasebe. Asofo no ibidin enye de. Awu se ye kan ofosu. Ye nyina yakwa asole bi pen a ye hye ye nkoma enim. Ewo ho. Banya ni nyina na ebegina ye kan sofo the late your friend say Chief Joshua. Enkom ben no amehye owiase so no tama wo kokoro wa edumre bi wo ho no ma nye wo bia ene de kobo edumbo adanse nti wei wo bewu nti obi anhye nkom na sof kum chacha kan sem bi se ye wasem bi se na amanfo dwene bibi se na nipa wo chaade se ya doye aye den na bibi se biche bo nyankopon he dan anti man cover no ma men ka sem bi ye wo nipa bi wo man mu a achade a wo chene sebe adoye a wo ye no enso woko ye obi wo so sebe preje wadi bone fiti adam na nanan peso nipa wa ku amu nyasam ketwa enso da so te wo nyankopon akwan na ya chewache eti kaka ebetima kan se nipa ni wu a wawu no eno na ye di hu ye wa ye ya awo kwa bi so na se obi be ka se de so bo ko ba difo se nti obi ahu de ene enso eto e ma me ne papa no ne anwan bi ko ya no mo so kwa asole ti ebe ka se no so no bebi okwa so sofo ne hu ana ye be sre wadi ye de so bo ko ba difo a ti se odifo wono ankasa no ebe gi ne hu mena ene ye kan de bia ya ka ye se de bia sabe bakwase abakrum ye ka obi de ba fole me do me bi na obi hye nkom se Ghana Blaster ko bobo ubo na sofo bi ye be hye 3 ye wa sofo o mo hye nkom amfa ho ewo ho nanso me de me gina ka se ye nwa kisanachu ni wo na wawu no aye ya ewo kwan bi so na wono nko na nim ni nyame ntam eti wo yi mo obi amfa so bo enko bobo asofo bi se aden na wo wuo no na dan ni bedwiragu no 70 odifo bi ahu we nye difo asem enye divorce ofosu yetia yi sebo kofo ka na benya accident aga obekwa kofo yetia betima pon anadwin sebe nyame fasa ama na papa me papa ajekum ka sembi o ka sembi wo se ne ne katecha wo na ye adwuma Friday na metini kam no kosi me ade che ye hu katecha obi eno ma bi ho no mu a nti ebebusa se nti katecha so obi anhye ne ho nkom so ta se enkom se no ebi betima ba ebi a bibi se ye bibi se a ebetimi ama bibi se ba obi en wotimi se enkom se wo kyena wo bewu anade a kyena wo bewu so hu eti wo se no ene sofu ne ewo o se ene sofu bajo ya nkobo obi edi ne akonya ha me de me masam na meka eti adi fo adwuma no ewo du obi atimi ye so hu ye kan pa bodam ni bi mami papa bi betra se ne yire abodam ye nwie ka se obetima age no akwan bi so no won nanim kwan o mentiecha me ka papa na amaw so won nanim kwan na ko befa so obetima san yade me metiai se me meka se obi yare na me omra san me obetima san yade me ni hui okay eti de beka ne se obi antoto na kwan yie ewa kwan bi so mo miemfa bibi nkobo adum ni adan ene ya nhye ne nkom ye maame me ne abusuafo bi an so no mo hwe ye wo mo ko okay eti kisa atui sebe mpre ne nkrofo ene sebe wo fa no ana nwie bi no na se wa moa wa adi ayew adi awko ono obebo na ekọ no adi ayew je so ne ire eburoni mebo a enti ne manso ya abrofo eno mbo kalate no eti se we betu fu se me ye na maye ene me anya na eden enam okay eti so obi wo bibi na se abedi munsam na sika mu asika wo munsam no wo fa bi ana wo fase bi unwa bi sebe enkoyi a boa no na da obeka nsa gubu no asa wakan sa guni boa na asa Ghana fo dodo no a
ena kasa se eno ti adifo bi e wo mamu a kisana twu ne ni wuo no omo ahu no omo anhye ho kom ame anye ho fasting kura Ghana fo ni bi kasa omo busa eno ti na yeso yatabiri de ato ya apono so no odifo pa kwabena bra uyo di yakobon shira amincha na agia wo yimiti agi adominti amincha pastor ane Evena ana Nana ana okay. Precious yeah it is my son all my children okay. Everything is okay bra me bisa questions kakra to the spiritual realms. Do you know what I'm saying? Onyankopon awo o kase wanye nkyere difo no se Onyankopon wa hu se atwu be wu ana Ghana fo ni bi na kase no wo ka me hu Ghana ni bia Ghana fo na ka na ye ka bi o enti mi busa se enti e busa Ghana fo mi busa me straight busa Ghana fo se uti odie me busa Ghana fo mo se adifo mama o manhu no se Christian chu aturenchem we beto no na adifo na anhu no ti busa Ghana fo no se ti Ghana fo me busa mo Onyankopon a woni na ni hunu wiase nyina ne wonim ne ma ne wo hwe de ma so no se Onyankopon we hunu se atwu be wu no okoka che ne sofo se sofo ei kobra ye boa atwu be wu enti sa bra Onyankopon Daniel media chres obia sabe sofo ewo ne puppet anana asore dem die ebesie edokwa no enye ni nyina o Nyankopon fa nko deep owuo asem Nyankopon fa nko se difo asemasi wo yiri ba bewu sofo bi susu abin pa Nyankopon sa wono so obewu kwa nyame anka njere no eno so nyame nka owu asem kire obia na mumo hawo ni amane bi ba ne ya consider na se bia sa towre nchem no ese se wo yi wo firi mu dia nyame betima ka che wo sofo ana wo betima hie obi mi ankasa me kase kagetia satan to africa ni emfa yewura emfo nyini si ho me na mo no me hie papa no se papa se de wo si bra ho ase eye wodon ketenkete no fa na sa akọ hwe yie ana wo mo wan firim amwa no antia panyini bia ana akora okaye no eno kire se Nyankopon eni ho ana na emom enye ni mi nyina ene Nyankopon eda na di etiwe enye di fo asem kra bra mi bra be wuo odame na so no wuye mi papa be wuo me na so no de wuye eti Nyankopon ka che mi ana enti sa mi pa chawo ofre bia wo emu ensinto se nyame fre obi a obewu a wu nipa na obewu no ana wunim se obewu uni produce sesa ebi dey 1 month 3 weeks and 2 weeks ebi kura dey a week ana wu hu se obewu na wa hu se obewu I was say wow na untumi nka njiro bia never the hu no nyina you can never see and you tell somebody hu no kesim be lie hu no enti yesire sanye ma we atwu 1 na what dance ro a make us ekura be kwa no obobo e won dem won kom hye be na beba amanate ena sa tam se Nyankopon kura kasa kire odifo pom ma me fra atwu a e ke be kwa ko betima simi court wo wuo ye nka jobi direct awo asemasi ewurade kasa kire so be wu ei sa na kasa en kasa sa bran kasa sa o hwe mo ma ye mfa nyame moto pre Ghana fo atwu onye sabe oye nipa but won sire Ewurade Kristo wangu onyame abofo be ka kire ayi Yesu Kristo se ma okruwa no ana wo sepum nye den na Yesu su yes se wo no nko a Yesu wura hoyi afi duru ba bi no Yesu se oh eja ebeya makruwa nye dey insam the Jesus cry and Onyankopon na kasa kwa su daddy it is no easy aka Nyankopon betima yini doba afrim owuanim na so si na difo ni wo ha
You don't see the prophet before the Jesus died. The prophet would die. Elijah, Elijah, more prophet. Please, Ghanaians, don't make and speak any kwarakura in this country. Should be careful the talking. Yes, you know, okay. I share the problem. Hey, Ugamzo, Tobo. Yakwenim. Hey, Ofosio. What do I know? See, no. Me know na mo. Ofosio. Ghana ni etie no. Mo obi mpre no hom pentem kasa bahatesa. Obi bia wonam wiase bia no. O hwesofo. Eti se yentima hwe so ya nyame gina ade. Mimi tuei me wo hwesofo ebi ne me ma. Ebi ne me nsore makakra me wo. Eti se mentima hwe so ya nyame betima gimi bana firi me nsem. Anam me mentima hwe mu hu ya nyame betima gimi afiri me papa nsem. Ana wiase me dase. Ana obi aso wo ka wotimu a ede ne kuro. Se wonye nuru nkran ya me pa achewo. Ana se dade na brosane bu ye na. Me akasa me emotional spiritual magnet. E kasa chem say the guy will die. Me emotional magnet kasa chem say the guy will die. Etinya funa ma betini so dada. Because oh yes, because I see and I saw saga no. Who flabro some way abato form open kwa. Okay, Abrotia, Odifo wi. Abrotia yenko. Ti ofrabro sana so aba wa nyankwa. Ofoso be mama na ase. Obi efri abrosa no so be ekwo form echen Christian echunso. Nyankopon de ne nkwa che no. Nti ano de enhye da anya wanwasa. Me masi afiapia Nyankopon fa ne crency was say any bread has come. There's no need for laughing. Any December now be yes osra we sere na ewom ne no anything. Of also bema. Ye nuanom wakasa. Ye papa no masofo nso so wakasa. Na de asie no eyare hosem. Na esaye adesua de ema ye nyina nipa da sani bia se wo ho a eye asiesie wo ho fi se wonim donkora ade ebeche so da bia meka se atemu da ye nyina ye nim se wo twere kunkun ni mu a egidifo nyina hwe ni mu se Nyankopon be sane ne maye tosumi na hennie mu anana ni monyamu aba no eye ade a enya ma ye die enipa da sani bia wono akwante koro watemu da ewo ho na eno ne eda obeka wonsa mienu we sei ede agu obuse adane ne watemu da enti wo ho a boabla bopa na yehwe yenua achu twasam Christian said the nipa dodo na esi de ne ho adansepa efa adoye kwan so ene said ye wo si ewotema yeso ye jabasate adoye ahyemu ma ehye nanum kura na wo yi di ama o te se ya nkasa ye pepa ketecho be ma Nyankopon koso amfa ne kransie na Abraham kokomo mfa mayen odwene nipa ho ankasa enti da bia no ye bo mpa ya eya ye kase wonuma ye bibi saa na wonuma hwere wo mu ekra no enka be ya Nyankopon na humo bread doso na eche no enka won fa saa adoye no so ene papa yo ba akomienu bia wonu firi o makoma mu nyina eye ede ma nipa bi no onfa so nanka onje wo mu ekra ento ba bi ye na ofo so be ma ye nua be ma Christian atwitwa sam ade a wabre ni wiase kakra onhye da nyine peace ana katache obema obeka acha abre wati o se maame wo nyine nso so wabre pa wo wiase pa wo na mesi akatache o me da so ne nemu ebeye na wabre at the age of 17 ena brantie we say o free ni ball bo ase wo gomu afete final o free wa okọ eye FC Porto ewo Portugal memu at the age of 17 o free ho okọ Chelsea ekosi akan kakra September 1st 2013 ena o free ho anaso okosi akan ewo Chelsea. From there no ye won say omo de ne ma loan e de ma eye team bia wo friend say Vetis Ahem
ye no so okosi akan kakra ewo ho. The year 2014-2015 season no Everton ewo England wonom enso ema no ebe ball anaso besi akan de ma wonom. Ofiri ho ema omo de ne ma loan the year 2015, that is in May. Ema ne call Bournemouth ekosi akan. Oko Malaga enso eko ball o no so loan sa na Christian ono so oko January 2016 ena wodi na ni kiremu o Malaga eko ball wo ho. Na Newcastle United August 2016 ena okokosi na akan so ewo ho. July 2021 Saudi Arabia Raid so okosi akan wo ho. Ekosi se 6 September 2022 ya oko sign 1 year contract edema Hatayaspor ni timu a na wo mu a bese na watwi mienu ani okosi akan na 90th minute na so na ka wonom ba bepon anisa ya wonom nya free kick bi a yenua Christian atwitwa Sam okobo ya atena kasaye ema enigye etime baye na ebinom etrese na according to source na wase o free Turkey that night no nanka otimi de na ni chemu Orlando abrochime baby a ne ho kene ne na busua no ewo no ena okase wa cancel ni ticket no onya nko biem fi se omo oju omani obi bebi sasa dent na football de da bia wo boda bia mo hyegu nti adent na we say de wan kwa wotena ho se wo gine ni ato ire nchem say abeto na ma watina na no nsie do na satam na Hatayaspor no mo ebe call relegation senka wonu mantimi anhye sago na relegation so then say wo free mu ano no na enam Christian twso ma wonum etimi wi ne ye nti no na said the Bible aka say omo ani agemu ne omo mom enje moni no ono so ka say saade a celebration on Germany nuano mo nko anya fi so ono krampo ne to atena no ena oka ho kada cho be ma de be chiama na kwa ne krechi no ya papa kan sem bi e kire yen se okwantu ni bi nim se akwantu a wo kwa akotu no ana se de nanimu a wo betu no obekwa akohia nkwanhia bi ama kofiri kwan mu wo bi akwa akoto na enka wotena ne ho ase adwene ne ho obi anim se bi ene se ne betome ana se wo kina se ne betome Christian anim se na obetimi afiri mu ana se atoyɛnkyɛm bi saa eba besia megide ye se enko no krampo na ne ho bepopo se ma menya na memfiri ase no monko ba de besi bia no eya na ye de aseda menya me se de kyerɛsɛm no eka no wanya kɔ aka enchirima ana se ya ka ekyiri abrabo ben na yebo yenhwɛ Christian enipa dodo ya edi ne ho adanse ya papa ketache ofre mu saa na nipa edi ne ho adanse won so sen na wuwu achi ensem ben na amanfo beka de afa ho wote ho a eya na wabɔ abrabo pa na medema no ekwa awieye no nipa dodo na de so buopi na ebo empanyimfo bi ebi won so a wodwene ho atimu se wom ya nkasa ye nua John Pencil ya de a wode so bo chenchenche bo Ghana Football Association say omu ye nya atwem hypocrites. That's at the age of 31 person omo retire echu say won free Ghana Blaster mo na esan so no so onye na adwen say ode ne football dwumadie ni nyina bebo awie nti no ene ma akwantu sema na say enkofo ama so ball bo enso okodi ekire ne akwa wie ni sei so bo ne do so de but yenya ni nyina ma Nyankopɔ officer also Isaiah 57:1 and 2 no oka asem bi wo ho mese kwa me bio Nyankopɔ mfa ne kransie ene me papa ketache obema o mu free mo na asem we say na ya na me de cheche me re ya Nyankopɔ abribia o hye me den ma metimi ejina me na so abesi nei Isaiah 57:1 to 2 no wase watini ni yila na obia emfa nhye na komemu na wofa mere mapako a obia nti ase se bone a ebeba no anim no wo yitini ni no free mu eko enti se obi free mu saa no a
Nyankopon enim ti no say in everything we should give thanks to him. The besi bia no yemfa aseda manyame. E bia ye nua be me senka wan free mu a yenim de nke won nanim. E bia nka asan bi na ebeto no be won si akwada prison na aseda bonprochi life. E bia be ye bia wontime nje no. Ana se de chen so sa betimi ato no. Enti de besi bia no yemfa aseda manyame na 57:2 ne se ose wokwa asomdwe mu. Wo home won na yeso. Wona wonante won tiye mu no. Ose so obi bo ablabọpa na se ofiri mu sana Yankopon se ohome ewo won na ye mu nti de ye bo mpa ye ne se Christian atwitwa sam baabi owo bia no Yankopon ema na home pa wa bra okoda e de atwen ye kosi se yenso no simple no Yankopon ma ye toso mienu no ema ya yatemu oda ya obi anim da ne de beba se wuwu da no eba ye nyina ne na bom yakwa akodi ahrusie ewo soro ahemme mu se de momo binom kasa mu nteme nkɔ ne de me wo hene yire maame akua ye bo asia ma abre watia wo ya fa ho ye de akua sere so akua de me wo gidie se Nyankopɔn homɔbro no eye kese ma me a minim sa ma bla bopa me bo no Nyankopɔn homɔbro no ka ho a ebeso abapa na asipia ma me ntime me de I will go to heaven na me ne Christian tweminim se Nyankopɔn so ebema no kra bia panti Nyankopɔn fa ne kransie na ye ma abusua ne nyina hyede ne ye mo da ke na wo munue ma ye nyina ye nue Ghana fo nyina na ade ato ye ne ntini ye nya ne nyina ma nyame ne ye njai se ye bisa ho question ade bi wo na bisa ho sensem a ba bi ekwa akɔwie no ti ase na bia se de esi ye no enye saa na tie me da ase. Okay, Ghana fo dodo no a ena ebusa se edifo akukudan akese wo Ghana memwa enuti kropo twedi ampame se ngoma sum se brichu we ebebo ama Ghana Football Association sabre omobehwere nipa kese ti se Christian Achu ama ya anye ho akomkyene ensia no ana amanfo dodo no a ena ebusa yekɔ computer so dwedi ni ma de wo ba no so anya atrase na yemfa ye second story no emfa mesomo Odofo mema wakwaba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akyeremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na eye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi ho dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tanoso apatrapa new site ewo Kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum mu ene obi de yade ato abrabo so amesebra Abe Herbal Clinic wow. Abeba matia kanoso Jesus my Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel anwo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena mami gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale akurankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwanchereja 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
Womu ji international awards ahodo, womu ji local awards ahodo. Na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a ji 21st clinic nkwa. Womu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha baby a wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert ame mo wenum nyam chede metechema ote de ansa no rusia kasa te wosin so anansu wosin sa no ye burukutu jedu burukutu jinjab wasanti enso zikan since 87 oye burukutu ansa no obiara ye biara na ye biahwe his local dynasty burukutu the one de senyi biara ntum copy burukutu Chinese no America English broni poentum burukutu oye nam ye hom ya kono na senya burukutu man strong palogo bites ei kakra monto sabio man pachao oja ofribubam nsapa ofriobibine Black Man Company Limited kukwana so ye burukutu man strong palogo bites atu bites doka lemon ice and a Z mineral water. Numwanya se wantono mo biara onzi mfido awotwe onye ma painful nkatui FD ajato. Okay, Jumadie edin ede Asem Mpe Nipa na sabra Asem Mpe Nipa Jumadie na waso eguso awutie no ya mahwefo nyina akwa babiem eba Sompa TV Sompa 93.1 afa social media handles no Facebook and YouTube no na wo subscribe na wo share na afoforo ATB na wo hwebi enso ede efiri ho de wo ban no anya atrase ma me akwa aba enumredie boko impom te say enwe pa nse musobia hoye kama udin de say Melody na minta fuku Lodi na free hin na baye meti atonsu Lodi na free krube so mfiri sunyan chira okay nwumre die ye de egu ani wo na wonam wakosem ne sei osi Asem Mpe Nipa yemwa mekasa me startia wanhwe nwumre yempon start ye pese yempon fitiase ndie wa pa nti me startia firi bia nyinsen starti ye eno kura nya asem ketwa mene abranti bi etnai abranti ye friend say ye friend kwadwa mu akonda kwa a o free mampon ahefa mampon tunsuom ahefa mampon asante mampon tunsuom eye eja dakwa a wonya ne ba bi ko be 1 year ne samant ni ne ba a otoso miensa ne ba be motoso oba ne ba otoso miensa ne ho asem na making na se be man din di say kwadwo amu akonda kwa a nipa nyina friend di chiwuku ne namfo so friend talk ne ho asem na mbeka na numre ni nyina ne say nyinsen start ye me nyinsen start me ne te abrantie no hu ne he na o say wo pe nyeso ofitin ya na anyem ye o ana wonte mase eje he fa na hu no mo ba abrabo no koduru sen ya wonyem ya wo mfi woi me hu no me student me wo UW me hu no school mo me hu abrantie ye kwa kire me se oni oba bi no oba bi te na waye ono oba no omagyae free se oba ne ko fa nyinsen be share no na omukọ hwe mu ko edi eni no na ese akora no nye ne ba nti ogyae no na msiyo mate ena sa mo so hu mi na ese mi so mi wo problem musu kakra mi so me free mu nti ese ye mienu no ya ba ye o kacha mi so pem nem so okay nti ese wo problem so mo problem bi ye ntena se na ye mmobra ne nko ye nim sa na ono so won different ni or won mindset for crowd so na muwiase sana den kokko ye nti menene ti anyinsen eba yi me a start me an person kokko yinsen into group but na as in life for woman no men shouldn't na se na me say no also me tena na me study woni ma bi ho because say me ko yinsen gu seki ma ni suban bi no men shouldn't ase
abrantie wo kasa bi wo ne ho wo kasa da katrema bi wo ne ho abotwe ne ho obdwe ne ho a wonte ase da no de dada wo no na dan de ne me hu se de oye no but o catch you obi se onipa so mesi na outside the way obi anje ni da se na mamponfo tunsomfo tie mi akodwa amoakoda kwa eye tiche oku asema making obi ka se nipa so mesi onje ni da wa yo ho ade ana onya me ho ade okay empena chi mu empena chi na ko fa nyinsen yaba na ne nyina mu nie nyinsen yi ba ye ena ja me friend no me ni na ne wo kra me ne da ho ena me nam so abranti say nyinsen say okra ye say okra wo pe oba ti me kra me ngona m see you mat kwansi asa ni suban ne ye bi me na da madwere wie me call lectures and madam for be friend say ye nya anyintin lodina enko ti me wa no ohwe ne phone mo say number bi e friend no was store number ni love emojis ya you use smartphones ne de minim say nim love emojis aya na pompe red no sa eno ne de he no love emojis na e pompe 3 no like ni red no 3 and was save you on the phone some business okona we ho number be no was save no love emojis no afi no wa twena ni wankasa dem afi no wa ya silent mante ho hwe biem akwa ne ba ye nti mi busa no say bia me kwana was oye scammer teacher ni osa scammer nta me dwen say na ni brofo ni bi kura na no mu chat na sa love emoji no akwita not knowing ti kwansi na phone kete wada ho me go fire no delete numbers e woso nyina na me so okay na say e obabie free ba nti man kasa ti dem one dem kasa me bu amfu na me bu fu because I say oni mum unya mum but say what pretend say oye mum hwan ya wuntimi nyia no hwan ya wuntimi nyia na me say sa ene e say no usu no ma hu say sa na wotie onka no kore ne kwa ne no ebe ye isa ana opia me ya predan kwa mit oye nipa bia oye very rude to the sense say woni ni di nkomo no wan hwe ya wan hwe ya obechia fa so apia abontene ada nyame nim no kure ni mitu opunu nim ne na yi kura o so o kire kura no na ye o examination time am na nkire paper no ma because me ni abri because the boy say won no person me kra di agoro nti man kasa nti the following day and I make a trend the following day na akoye say me ka jense me pese me ko say nyinsen no and o sending me ka jense on send me akwa ka jense on sending me 7 million ebre me o sending 7 million ebre me no and I say pa so was any say SK ebre me SK me gina so nti me kra ma afena me ti wasam say no guy I don't know the person what me perko pe me ni onim afena person me yaka e wo number na me hunu no bu me no nyina me no adwena wo bedi ano pa wi anumre afro fe no mpeke na me say okay man kasi no pa no send this kind bre me na ye must me paper o asem ko twere o say scan ma send ya ma no so nyinse na aso peso ko YouTube nti me efi no kwankra me frɛ me biem bye bye nyinse me ni wuni ho asem bia kam say come on ti asem me ko do wini ba police station say those folk goes all threaten me say nyinse ma wan ko yi am say I don't know say basa say go do police when police for say enya asem bia we enya asem yam ko solve your case ewo me say ya ba ya na say boy no nim odida me form nyakopon boy ya ye ma kwan 28 October e bedu fie no ono bedu fie 29 bedu fie 30th that was Sunday na numre na frame so nyinsen no me anam ka se me yi me enye ai afedi atem edidi atem pa enya sam ketwa ti ma me so ma me sa me mfa emonkomo obi wo emse bokrum me nene ya ibehwensam ma boy na eburo so kokko tintina me nya ready se mpese me wo ntichina ko ne ko yin sam se sa okay ana me ka tene se me kai se sa time na wunya mobla nu ba bia akora no ga ne ko fa yin sem be hye wo no sa time no je yin sem se obehwe no and then na yakopon abo otimi to cement ne de adnti na sa time ready e won hwe yin sem na ho nto osia me nya ready na mte sa okay mate ti man kasa ana me twa so anti me wo kra me ba ha Sompa ha ana me yes mo ne nkasa but I thought say me ana me yes am say twa so me wa no pa bia me mo me ho friend wa na okrokro me ya say ye ntwa so say wo kra na ase na no de dada na ha nti no so sa okrokro ma o me ma mo ba ha no anopa no me kra mo text message ni wa ha say o friend me krokro me o say mame ye ntwa so na
me metna sen me ya hwa akwa fedi yewo metna sen ma hwa akola no na me see you mate enti kosa ne yemu no afedi ase bo abedin na me say no the oh ye why be first akere me no ada na enti second one menti ase ti kwes na me hu se na number bi girl bi a me hu se na number bi frefrem so ono so nyim na me so do onyim me da me mfa ho Osei number bi number bi a metan hu se ota friend pa frɛ wo number frɛ me number no so ono so nyim na message no me phone yisu wa ha ana me se me de me nkopɛ kodwobo su akopɛ ne poch makɔ makɔ nska de durewu ti me nya masam onye ma me nya masam nya me na me no onye mi nti no na abrante akwadwa mu akono aka acho se osan wo mpena ana wo yiri fufuru bi o me ne no me o ka kire me se o ba bi wo ho o ka kire me se o ba bi o ka kire me se o ba no na jai na ye ne mpena me kan na danfo na ne mpena no wan kan kire oba na me sort pete ne se one ne tema mpon da no o ka kire me se na danfo na ne mpena no but I not know you say na mpena nkasa no wodo akoma mpon hopen yes o papa wu ye no one ne kotena da ba akumo me ne tena me tena dem obe 1 week oba bi ama ho there bi ma ni sisters for kra no omokro mu hu so oba bia wo fie fie fi sesa age ona one ne nyamie na one no die ne ni ba mu no oba bia ma fie ho bi afei de masam nyina ne say me ne no ye na me so mehu ni sisters for nsem behu abusuafo on be so behu me go just scan ne ba no mbe kire afei de boy ni su ba tsa o friend enu maybe na me friend na me say ye me be ba ho nche o mampon o ka so be so ba mampon pe na akofa asem no wa bri ni krum dana die de obeye wo no nya asem ketua ti wa na osian me no uja ye kama mpem ba bi kura ye jaye eno ye sa ba back me no uja kama mpem ba bi antena ba bi anwene me ho kura sini ba te so ba fon tantan te so wo so e teacher ni ban GS no chadie I don't know but say we just study leave or enti kasa be no ka kire o atemdidi be no didi wo oba kurasini ba te so me no wote na me mpɛ no hu ana oba fon tanta kurasini ba a whole lot na no ya sa sem pa anti me so saka word no kasa me no wote na me mpɛ na hu ana me kurasini ba kwa ne ha me sa me no wote na ntimi busa no mre enti kura ne say oba won ne unim sa won pem no be pem sa me am na be pem wo be pem sa ye den wo busa ye anasi musa bo me busa onu kwadwa mu akoro be pem sa ye den afi kran so no enti mo ye na preko pe ne sisters for enti nya ne kasa ne yam timi papa me kasa mani na tambia na be kwa fe de na ma bre no lodi na tu ko mampo abrabo mu no no odu pia bonten me pa cho me ko mampo no mani me di 1 week pen kwa mpie o shede mo ma fa ta de kura nkonti ono ta de kura nkomenti mpie wan ko ba bia mpie me shede mo sa na de na kwa atenenta se won ko maternity wonyimi me maternity me ko wan mo ska boy no ka chere me so ma me boso me 4.5 na me se makoma nyoso ko ma yentena se ne yenka asem no e say de kwansini afi de ode abase to bo me 3 million me wakan ya me boka cha me say ni sika odi to wi kura nom no e do to sene ne osini sika odi to wi nom no e do to sene bo so mi no odi ma me ni say o ene me ni din komo so wanya adwuma en kasa ni sa wonya adwuma de osini sika odi to de wi nom no oni wi nom papa eno kura de ka me fan say na private yi to de enyi eno kura mfirim de odi to wi nom no do so chai do sene de abosome de odi ma me no ajo na esa mi tie mu kasa mu ye na sa ebu apayo enti ne kwa na de ma me ba ha kura mi bufu ya mban me yin se kwa ni mu kakra ana mfrɛ ni busa na se me pese me niema no ye hye ha ye be se ta akra niema o ka tese me kwa asem famfiri ni so nko on suma me yin sen on suma me se me nyem me oso me ni hia oni ba bia timbesa me hu se me nim ha wo pese o kire me ana afi nso no kasa ya o ka kire me nso afi amani me de ba so mpa nyina ne say o se me ye fo man ti me I is wrong say o ye fo e ma no e no no ye me say de onu ti pe no nti pesa me kire ne say e se ma ye fo ama no mate ase me gitum pa enti na watena na me na nyima o ye me sa de no pesa me kire ne say ma ye fo ama no no menka mempene ma onkotu oba bi tirinsa anya sa da me mi asase we so a yeti so yidie yenkom na what is say wo yiri wo mampon ho
me wo ho na danfo bi efrem je fe no owo sojani na ofo nyina me se mekae se me nyoma temu bem so ne nipa na adwene mu hye dado kakra omo nyina me se omo line no omo nyina omo ye ni nti no on de wi no omo num ni nti no omo nyina agina boy na chi na chese kwa bi so afa wo man adwene mu ana I don't know the on person omo kire me no omo di nkoma afi na boy na abo for my like me I don't know no akaka asam na o kasa mu na so yes scammer ai ne scammer no o de jeje mrofu sika na o yenden ai o de jeje mrofu sika wo hu so wa yiska ni bi oh we say ono akra ka che me se teacher adwuma nya phantom pa bo anhye enti scammer na o yen say na yakopon abo no we pagya fies bo enti na o de ya gaga o man kroni so e na okwasi fie me ye ne fie na me ne me ba ne ye pe wo yiska ni bi ma hu pen oh me de me hu bi da bat what di bi pen me de me ni bi pen me ne say wo so scammer wo yiska wo ankra waji atum so wo yiska ne phone so na amro me ne say what diska ni bi pen me ndi bi pen but wa ma ska no aduane pen ska me na ha me nka ne sa wa ma ska da usi one na try ska odi ama mu odu pa e be say me sem bebre me ntimi moso me ne say one na try ye no sika odi ama we mu odu pa no e say me ha mani nka 100 cedis eno odi ama because me upon a scam nyina me ne ko me was me imagine say me no ye nware na oba so do be dinya koto be ma so akoye sa say on respect na no kra de or ne respect na owo no owo ne different mindsets na what say on ma sika kese no sika be na de no aduane ma no say ye nyina e wo school nti me ba meduane a me medi no eno a mama ni bi adi me hunu sesa me ne netinti no mintimi enu aduane abra because wini ba kro bi a kwamo so pa mintimi nu aduane abra mintimi mani bi ndie waka cho se nyinse ne dia ana se nye ne dia waje atum se ne dia but ekwan bi so no na busu fon kwan person mo doubt me se nyinse ne nye dia because of say me waka cho mo say nyinse na say foforo aba timi kwa me ka cho se ka me mpa boy ne hye ko pe me se nyakopon ba boa me a ba hye masundiem wonu abusu afọ dia akoto omo anim se na omde hye na ye wo me ko ho mre bi tadi dia tami ba yi me ne boy no me ne madam me nua me maame bi ama fa ne sa me maame ekọ ho ko maame de na me mpesa maame cha sam ne kura ko ba maame odi boy ne di maame tamre bi atwam oh na mpesa maame cha sam ne kura teacher ni okoyi ya me kana odi wo maame ye na ase me na tamre bi atwam na no ya sa na me de me nim I don't know how ono ko titie eti me anya me wan bre bi to the sense ne maame kura owo no emre bi phone so ono Easter panyini sof maame jimi fu awo ni nyansa won ka no kure ti na se e normal say mi odi maame tem kure no maame ko di na tem se mo di maame tem kure me ma ho no ma hu se anya me ya enti na Easter no me friend Easter na church asen mu church na ka kire me sa ade a me ma di ni nua be ma na tem ti me san fata sa me wale be sa be ma me pe no me ana mu sa na Easter na say ni nua na nsem okeka kire me watena se busam nsem be na nsem be na okeka me a ama me no na afi omo di na akosofo bi ho omo de me boy no record na akosofo bi sofo no se me nya oba meboa ni nua no okay enti se dia na pesa Asem Mpe Nipa ye boa wo me de dia pesa me boa me ba ha nyina ne se o se me mayefo ama na ana afi nsu no me nye one meti nya no ompem na no one meti timbusa na se bra ne mre ne dia na o yu so de o se pen no pesa o ye me ana afi nsu me se me mpene Jennifer o mampon tie ni ye pa me Jennifer o mampon enti sesi ano tonkrama wo mo kodwa amuakon ha wukunu kodwa amuakon tonenkra kodwa amuakon and Jennifer me ka chwa Jennifer na so ye hwan ne mpena de emre bi o frema love iba de no no nko ayo tonkrama wo no ye oba na no ne atwe mpena na oja no tonkra no Jennifer asante mampo asem asante Jennifer oko ono otwe mpena me de minim se achepa but on ka no kra nkyere me but me won say so wani abreza after branch no be ware ne dia mesiraw awale no me mane maso ne maso china me mane maso ne e maso because me mayefo ama ne dia oba bia no be wana sase we nyine be di suja nkasa oni Jennifer no me ne
okono ye bedi suja ankasa ankra we no first one ye Jennifer no foko de ma no okonso so he utie se me ye fuma odi ameba no onye me bone na ka me sika be ne me wo wi ankada na ka be ne mbro but me usa ye mfonso mba ne de onye me hwe me ni wo ho ahinti fa mba ne mmerɛw bi kwa ne me anya biem en sa obetina wi asasa melody na me ye fuma odi a asase we so me no mienu eno wabusuafo na eso my ma obia mpɛ me wata wa so tu kwan utu kwan na wugya me ho na ma obia nte wonka biem no me ka mo wate ne se de enumre me di aya wa betena afidie yi so ene TV so amani asi abre no o wale o sa o ko fo ba sa o ko tu ne tirinsa nyakopon de ode ye no de ajew eno ntina betena okay we yankra ekwa asante mapon lodina ne kwadwa mo akwa dodo no afra no tiche oko ewa asante mapon tusuom lodina 7 predu azampanifo ne kan ye medi duru ba bi ne mane nenam na wato enkra no na ansa na chief producer enkoma wone teacher oko etwetwen ye no yenko na yenko didwa kakra emra na yemo emfa enkyere yetiefo na yentoa dwumadie ne so VR Education Center abranti ababawa uko suku wanwie na suku no kura na wantumi ankobi kura VR Education wo frew ena nwumere fra wo fra wa ne se oye trotro driver taxi driver oye Messi ni fitani seamstress tailor se oye pastor na duru baabi wo ye elder deacon ene deaconess sa bible no bi enimu ayo den ni nyina ne se akenkan no na ansa na betumi akan twi bible no anasa obetumi akan borofo no eye VR Education Center ena mekanfo na mede amawo VR Education Center wa teacher fo a wo wabotre na wonim de ewo mpanifo ade kyerem wo wabotre papa na sese kura de VR Education wa training kwabem se blackboard bi a wode eba no se wojirani mu kyera de no na oye no student dia na ewo se wo kyera de a usu hunu wo phone no so enya asem ketwa kura wo se bra na wode bosome mienu pepe emo wo hu atworo ehu akenkai na ne dwumadie mu nyina no eye busumi nsia pepe ena wodi edi dwumadie enyina na VR Education se men kan kyera wo se ena wo ba ka ho ne bra efiri se kyera na beba anana de kye anana wotwe bosome a sika wo betua no saa ena wo betua eno tie kan ye ho ne yakwaje ntete ewo VR Education Center wa bra ye betumi akenkai na yehu atworo ama nyoma akonkai ede ama yen Abrepo Methodist Primary School wa ena VR Education Center odi ni dwuma no ye frɛ wo mu ewa homatufo we so 0245690834 0245690834 ana 0508109773 0508109773 VR Education Center yeko niekosua de said ye beya ye nananom ye de omo ebaba beja ye no yetimi ene wo makambrofo na yetumi enso adin komo amana to wo asum Abe Herbal Clinic Dr. Asampa Dr. Asagro, the sickle cells doctor, or no, and then me bonidin na me camfo no, na me diamount. Or cropo chedia papa say yadom say, yen ye diabano, near for habano saya dia, ye Abe Herbal Clinic, and I make camfo na me diamount, and then you may. Na Bema wanya prostate no dear, Bema so John Somane tosin, na tosin no, na gufa quache huru, and yon so many utrazem ushuzo, kobano sadia prostate no kese ena amana basa gonorrhea no how pa enam sa yade biada ye for ye ninchirem e wa Abe Herbal Clinic hepatitis no how na anasa diabetes no how na wa ba fibroid no how fibroid no ntina wutumi enwo ba no ye konoma dro e wa Abe Herbal Clinic o fibroid no enane ye ma ye mfasika entwaw se doctor se kofie kobobo ho bra na fibroid no ofasika kan do nyi a debi ye ko Abe Herbal Clinic obeyi fibroid no afri ho ana se obema wadro amani nyina da anane aboti ho bosi yi na atofom Abe Herbal Clinic ensekyerani a wo ye no Dr. Sampa
Dr. Asagro hoing heart no yefo ye ni ejiremo na ekoba sentri di madedi ade a Dr. Abetenete Dr. Asagro Dr. Sampa tano so apatrapa no wo yekɔ ne yɛkɔsa yade ahabanro abibidro nko a na odi tu yade ase umpɛwe na opɛde yɛkɔ na yɛkɔsa yɛ ho yade yɛfra be ɛwa homa tufo we so 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208 Tano so apatrapa eho ena odini juma ema enyoma konkai odifo Samuel Prayer and Counseling Center Abiye bremodifo ba ko pe na mekamfo na ma wona anwumire yi eno ane odifo Samuel ono ena dodo no afre na kwankyere ja ono ana dodo no afre na kwankyere papa na odifo Samuel nwanwade a wo ye ne se Canada also a promise and fail no and a down so dear and Nimguasia na manfo said de guo to so ya dear kwan krobiada akon to sema ye bisi basa afra se bema oba bema bi anto se kra wan frewo na kire se yesi wanim de ententan akekere wo ententan akekere dia oba bema bi ahu a ompewo ni nyina ne se wo ho ofe na so obi a emfrewo enye wa udware siesie ho nanso so be manfra wo dia yakọ difo Samuel ho na yakọje akwankyere emu omre akwankyere akutoto ho nyoma abuo mere mu nko a yakọ difo Samuel ho na yakọje akwankyere wo manhia ahembobo ano na Jaba Family House ho na wodini juma na yakọje ye ho efiri wotamfo abonsampo nkyerem na yakwankyere papa dia eye wodifo Samuel Prayer Counseling Center na mekamfo na mede amount yafra Wamo ewa humatufo we so 0504 48 MC4 mon cheki we mame mon cheki yi mo mame mesre mo MC4 0504 58 8454 0504 58 8454 and 0578 405519 0578 405519 and 0265 441995 Mesha ayi bobo ano ho eno T4 Samuel Prayer Counseling Center wo na otini juma kede sabre wabana kananu masemawie miehwe na ye ne bema no entwetwe enkomo na ne voice ewa ha abra chief executive producer ene no etwetwe nkomo efa ababawa lodina na mania ene na kosem ode abeda Asem Mpe Nipa no ye ne bema no twetwe nkomo sei ene ochire mu kire ye nkomo mbajo we mutane sente ma me papa we ene o mundi dachi ibajo buzana za no me nimni ekoso mo ntem enu ntina mafre wo bibia nko so entem me pacho lady ni jai ni jai before I be makwan ye be fi na fi ntina o si enkamum na me se de na o se wa fe na me se mate enu ko azu be ye gu na me se me enyi nti o ma me mu nyina ye dan ko se me ana me gina me se me ni onko hospital credit be 3 months and no hospital ye ho se o se wonyem e bi abosome me za abosome nan o ga and I will say to me, I'm 450 cities. And on only me, I can't also say you trouble, man. But say when you be now, we will say, who now chill, say, who could you do now? Only me say, who got you, Jimmy? Me too. Who could you do now? Only me say, when we say, a boy, and we see him while we see now, university. What do you say? Na mesume ye masamu dia unti nka se chinchina dia open no ne yenye ne sa o te ase yes zemizumi mi pa no wa mu sa se ye me ho aso me ho nso o so pese woni mi yin zen na o ko di adu bozu na ni mi zen wi ase di na me kwa me se me hu nyi afi de ni ma me ne papa mu nyi atwa na bo bi se no mo de ye me no na ni yenya o te ase enu nti no mu nyi na eja na chidi bo so me so azo pe 450 Nesu minye juma bosu me so amaho de so egu atran isi na mbe asende nti buzan se de no ni ame van sende na o be kan okay me pa cho so nye juma
I'm a student. Ah, okay. Because okay, so what try there? I'm trying to make internship in students. All right. But what see ya? Only ni jaya no. Imuan or fire from yes sir. But your school or the Miko police station is on him. Your campus. Say no on him. MITID for the cousin and call bed. And no chin or Zarakas was signing beam. Now for the needs ever Ukuiku ya one can't tell me. With an insane visit. You might be moving a tea story by be a free no moon as a moon cooking. You open on your what I say. Not as a free so far through India. But maybe out sending 300 Ghana cedi. My sending 450 in the first one, let me send in. If you want to send 302, Ghana. Would you two say send a wow, dear? Both many near Chinia, maybe before Obama and after nothing. Me that's it. Now, we didn't maybe I say a dear bad in na arm one warren. And I say, a dear, Michelle, one meeting Komoki. Now the Chamakum crans or catch him say, Wama chronic. Or Wama, say a craning. Okay. Say a craning. And I'll catch him say, you feel from the Banu or Mukosiano or Muyesin, say, or Guanabano. Into your mammy chronic catch him. Into the change your mammy or mammy to be even come baby. Who think I shall obey relationship in tea? And it's never me there now, baby. Into me, the mini jans and all catch him to one you move and a boa. Ah, Nibam, we are not catch us any bear. Or Tiwa Busano, or Tiwa Busano. Now, who's said about the man, yes, sir? Energy to Busan, me the same. Okay. Now, I don't think so. And non quiet, was a series of activities. So you jay a crowd, the Miko police station. When you say, Mini Giant, and what the Miko police station or campus. You will train a police for bare fee. It's not a fee. And I'm going to offer from the police for a new fee, Bozu. We call police station or police for necessary. Will be say what threatening. I'm interesting will be into your show and a police phone. If you sign a no somehow can threat to be any day. In your opinion, is a meaning of me a jai. Now, I'm not for you, fool, I'm say. Oh, for that, we must call a chairman of a fool, Bozu. And I'm so bad, and I'll too be. And I'm okay, start, and I'll say, over Jimmy 700 cities, no queen. When you saw the 700 cities, now not the police station. Akwa de o say what is it or co police station say or no be a threatening after the on cancel na threat now say on him na me man 700 cities munku na me say me what no one friend me say oh doctor you also over 700 cities and I'm there send o nti after the cancel new na CID for no say omo ntwema no ase munku me ngi music and free no na say mo ko boa what I say and I'm saying this can nti free on the intem cry there etete what you have here was you be see house and say you say I say I'm a massage and people because that time now in October and I was so and I would go police station November you be feel what you have here after they also say you say na say am o sa anyem foforo and I'm saying you watch you when mama ji me think I see you you me sika bi am dey mo am ya dey ya ku yi what you have here say do dey no ma unti unyema me wa mo o ma mi mu nyina ya dance for imi do ma mo ka se me ma ho yo ye se o mo no mo si nya ma me ma o mo fi o kra me ntina mbe o de afi nti o mo kra do o ma yi o mo nsa ni o mbi bi efa se ni ono anya de o be no okay mate na maybe say tanya ma we a wo yi se o jai na nka mo ka bomu a the community meaning come on the Mr. Oka. Me pacho say me o ko be ya meaning come on. Meaning na bi mate. Yeah, meaning. Okay. Me pacho wawale. Me wale. But we dey na be ma do no ba ne wo. Me o girls, you say me na nye born, me o girls be nye born. Who girls? Yes. Yes. One be ma no. One be ma no. Me da say me safre wa. Okay. Osei our guest.
teacher Oko Asante Mampong also wo guess na Lord na mami Musa wo ba no aka chen se oba na wupen me ba cho anyembia no mpese mbusa se me ka sampo a eye ne ba na eno we kwa edo so de gina so bom ya na eno so me question na me ne se waka bibisa a kire no pen ana me say me de nti a me ka asem no be ma na netia ena ma miska are che ma misen ta me pese se skasem no etutwa ti me shaka che se me ba na wo yare ho de me imsa me enfonso pa to the sense say ma anya de okay wo yare ana wo me ka che so wo yare me ka chere se o yare wan ka che so wo ma ka chere se wo okay. me ka chere se o yare but I say the anti-crime me can say kwa ne say be ma me no ti a obambo ma just say ene oni wo be kwa hu yehia mu o ha no ma bambo sia 1 million 2 million some man go do 28 million and ko na unya nchi yes kan o me ho no say from kan say ma 20 million now o say asefo a okoto e o say koto e yifo mam chechere dan we from simple ke mefuo say o mo chere o ma 1.20 million am say bra okay ye fa popro anu yi ana na me pese uyi no e maye no omna samwa Fosho de tiawa America. Fosho. Mamencha mi nwa ben. Ofrin kan ba be dudwa so sam rewotie. Kaya de. Mo akwaba. Mi nwa ba ho. Emre ni ntino nke wo questions bebre. Unsa be ma wona ne kasa nyina. Ana ye ne kasa producer ne kasa no. O gina o maame. Oh maame mo kura. Oh maame mo kura. Into stand bi. And our grandin be wo abusuam and o digina so na wo kan se bi no scammer me pam chopi wunnim adwuma no ye ba ko wo so kira de tosu mienu wunnim so scammer na akwa because ankofo no sika o mo side nti se bibi se ba metima ka se o de kan ama wasem ayede but wunnim se wo kofa no wunnim so scammer de tosu tu wo se onum wi eno no kan de atomu nchene but minim definitely say be ma no na wonim be ma ne shuba wom wutie be men kasa ya ukra no ti producer last year o kan was me wo guess etu on ukofa mpipra gro be ma onkofa sumdue be ma pipra gro be ma e na ukofa ye accident ti o be ma na ukofa no from day one na sese nka hu akọ school edu me bia nya brofo nkwa na de we twa to nkwa o you should box Bema no mame ka sem chew wo yo ba na fa bema ekwan bi so no so timi ye na exams kakra e wo kwan bi so wa mo wani ana ho bema no betima ka se na no ede ba wo so na se wo su adwen na ba bia na wo ka sa kwala no wan ka se wo yare wo ka se wo because ba bi no wo so ka se o ho de wo ye big mistake wo ka se wo na ba senti na wo ka sa because na wo pe bema na dwen a wo dwen na no so nim se nyinsa na wo nyem no ba bi wo a ko ye wo se wo nyem ono so hu se bempe wo so pe so twa na be ba ni nyina chi wo se nyinsa we according to the statement se waje ne bo aka ne hwe bema we se wo ka se wo to bo akoma no wo to nkra akoma ne ade se bema no wo tie ne wo ye se nyinsa waje atum dia won hwe nyinsa no na wo asori dem ko da nyame ase se ye akwa we na afiri mesui ade se wo ya no we wo mo wo da accident be man prepare go be man no akofa no we nani mu no dwe wo so ko ba bia emfa wo ko ba bia emfa o wo sa honhom no so atiase it dey make us we a nice girl nyankopa abo ma ma me eno papa titi mo de wa kosku edrume bia we ye mfa hwe eno ma bi ne mfa ntufo be ma wo ne be tan hwe be ma no ne actions ne kasa we be ma won fali hu we so ba ko wale a enkra na wo to no enkra se to ne se nyinse ne boy no se be ponko aboda mani wura modam na busuafo ene wo maame na se be ono so be ma dia stand ena wo maame mo kura se wo ma ene na odi gina so etu wo maame mo so se be mu tie ne a wo mo mefom na kura na hye yefun se yampa se wonyem dia nyinse ne be ma na jatum se ese se wo hwe na wo to de wo ye so na be ma na jane kwa ma ne ko na ye free Pokwa Wozo asam de me kan ba kope na wo ya kan mienu ya na me kan mienu ba me kan ba ko me nwa be starting na be ma no start di ni ma me atem na obay hu se wodi onu ankasa ne ma me atem odi onu asusu atem adi wo ma me atem asa di wo ankasa atem
Se na no ya. Ti se na no ya. Wo se anya hwe. Enya hwe de aha de ha me kakra. So nti enkra no enkoma be ma ne se obehwa abofra no. Ensem ewo mu na no de na tam ne ko. Tovosio be ma no. Omema maami akoma entode yem. Eneme bi wonu ma ya na mu oya. Sabi obey o kansem bebre wa chire kura me be wuye ya. Hwe scammer for no omusisi mo dene. Obitima wo so mo wadwu we ate. O ma bi ngu kura na o say yo ma. Oh so no mbon sam tower ni bi. Ah masa na ka wajimi. Onu o mu ko hia sankrofo. Yeah. Obi onu mu wi nyame anu ko so ba o yire ho a na o ge ho a jafa ma no. Ene o mo mutimi ye no. Anu o den. Edi sata no. De wo mu ni se ababa we na sama na wo ka no. Se o ja ne ma nyame no. Wabwa makono peso otwigu no ho. Na be ma no mra. Wabwa makono peso otwigu no ho. Ni nyame asam. Udi sie no. If you try to stop there would easy no. This time the brofo I will can me mention anti brofo. Oh, I'm step down. Oh, which is some couple. Odi, o brado na ko. So what's that? So the bewure mu so anya we. On also na cause o ka to. Oh. Eti my sister. God holy. Go and sleep. Yes. Ofoso be ma. Ema ne mema agudie ni de. Usi so ayedan ya be na campus awade na it say ya na kejeti aware ya. Eya ntankosi baby aso ka papa bi na o ka se obi abesesa ne kettle ne na ayo ne ema bi kata cho be ma tiase. No she jacket blue bi no. Ai, ya so afa ne phone turn aboard ne japade nyina no. Campus awade je se kejeti aware wan hwe ya. Mama piki asle. Bangu be wi aba konteno. But on a more serious note, the SNSC akwada ya ntwe ne ho manso obi nim de obehwe obi da chinse no. Teacher kwadwo wadaro ma se wutie ne a mepesen ko benya braba na yatena se yenka nkase ne asoso ne netie nyina enwu amenemu na yenhwe de wo yanim se be yampo abai we se onwade na akwada no obetimi ahwe ne yi akopem se yankopon ebesoe no no wahwe na ade nti ofoso ma me fancy okay enti sabre ye behwe na producers ne teacher oku adodo no afre ne kwadwamu akwa asante mapotunsuom mi akra no me ko weekends ya me kwa akopɛ na kira kwai se adawroma se oba no no wompe no a akoda no de o ka so hwe no a Ghana ba ni obi ka so onye achi ni kra ono ane ba o hwe no na ebia so mesre teacher oku pa na enwoma akonkan OD Bitters abadwa so na Yasi group of companies na de aba OD Bitters no ye de ye wedding aponto na oba wonyem de OD Bitters enye ma na o ma oba no fo so a OD Bitters onomo a emoa kra akoda wo ni fie edunwotwe untumi enom OD Bitters emoa wo kra yafra Yase group of companies omo enadi OD Bitters abadwa so ewo ahomatufo we so yekotobi na yefa ni adwuma bia 0244 723541 0244 723541 and 0275907009 0275907009 na yekoto OD Bitters na yefa eni ejuma hodo pinwa Silent Night Guest House and Event Center yeko Silent Night Guest House yekoda yedana ho event hodo biada yeko Silent Night Guest House na yekodi enfan free ho weekends de uduru alive band no hey amanfo sa oh welcome no play make jacket drop boy yeko Silent Night Guest House yekodi mutuo emutuo ni fufuo yekwasiada na kwasiada no udi mutuo no na enam Sompa FM no so na utie enwom no bi na enwoma ekonkai IPT nyankyere ni ase se otra post for junction no a Silent Night Guest House so nyeminie yefra wo mo 0596 103 338 0596 103 338 21st clinic the sciatica expert 21st clinic ese men kan cho say usisi no a etwu hwimhwim no fasile makofa na kokom sciatica no ne kosi na ase a hey wodo na pempem wa ne ya wodo na pempem wa said ye usire mu esi twu hwimhwim no
wan hwe yi obeka so obi ato adu na wati aduro so sciatica yade na meka no 21st clinic nkuto enetumi etu sciatica yade na se na 21st clinic se yade bibire bia de firi utri so ekosi wonase nyinada utumi esa enti yemfa ye ni enchirem 21st clinic wado fa laboratory ne scan ni fidi ahodo massage no ni nyina dam na watumi etu yade ase ede amount sciatica no kwa de agisa 21st clinic nkuto na obetumi ede aboa 50 branches na ewo omam ha na abasobode ahodo pinua waje no Ghana ene ewiase afa na nyina da 21st clinic amafo bo mabaso papa na Kumasi ade hwan overseas afa radio chemu ha na 21st clinic wo oboase Accra dometema wo ho kaso atakwata de wo kofo oduan kokosu nwane brekum wanchi tachiman enkranza go so debi so dwabo so ye kopɛ 21st clinic ye behu na kira kwai ama nyoma akonkan kwa audition na sanwedie eduru babia ya na nsan dwuma ye kamo na oba bema unim siresi yitire na etire ho adwuma de se unim ye pa de enkane na se obi ye baba ye se wedie oye kohwini na ene de eho abamfa so ye papa na seta ban na utumi eye tire no utumi ye ema na ye fe ye pa dwumadie ebe koso ewo Sompa TV no so bra na be yunsa no na enyoma enkonkai abasobodie pinua ena ewom se wopemu enchiremu ye de number no ebeto dwa na sabre obefa form so no ewo Sompa TV ene Sompa FM ha 50 Ghana cedi pepepe na wabefa na watumi ababa besi agan webi na watumi ababa be kire obobre ewo etireyom ama nyoma konkai edi amount 0553 91 82 0553 198282 and 0594 347845 and 0249 942842 0249 942842 na afa yemetre bobre ewo Sompa TV no so kwanya yefa so eyi etire ema enyoma ekonkan 0551 931 0551 931 na yemfa yafrefo no kakra na enyoma enkonkai yemfa yafrefo no kakra na enyoma enkonkai emfaman hello okay yay Adriano ko o fa so original Nigeria ni the contract papa okay le bone termine ya kia digaki baba kakwa America chemi ni abe mashuti ni ya onsi ono me do han fan ni ebe ka so be di no ma bi fie ebi odi no bi ase dem bread ya se hagin a onji me kan chemi se akra no di fie wunti no e na wuji aso sebi baba no ko do di boss fie so so no nya ho ni asem no ni ani ni bi aso fan go be ti afa no adi ana me boa so no nya bi se unti no ma sia hwe no ko se do be wo na nkofo DVL test bi so be ye bia na to ma so akoye bi na na die to bandi abanso na over o kwa se ni wi ni pa die o mo so so I just want the man to see na ji o Osei hello DVL test wow hello Panipa baby afrefre odin taw mo samoni ka se free atmake okay na me ka temi ni aba ne because you need the day me the past enough for ni ba ko pe na ji mi da on ka se na one them thing and now for na be no mala you oba no ko sia kata ansa no ba okay hello Oforisuo be me yey ejuma na bibia boko die ejuma bibia eye kama ye do ba de na se we o de se ba ko pani o SK Boland ya me menhene obuase na me de me wo papa Oforisuo o mona Samoa o njene eyere o so fo kwabra ya mamumo ni adwuma o ere Sompa papa ka me ka se me ni abanse ho na wonu me se ye nua be ma no se bi o scammer ana wo she enya se mu ba ya nko mo so nchi obi a o won wa for pamano akogbu aka sim de wo ba abeka enomen se fata che de ma no ye de ne ba se me ka che ne se so de nyi nse na o de akoda no
akwa onye boni bia mo yo ba no ebufu mo nya kwani ni akwa no me na be wiase o mo ni akwa no e bi no ntiri ko so Oforisuo okay na nani kwa akola no hello good morning Oforisuo. Yes sir. Mr. Coleman, you may do that so. Okay. Yes. Oforisuo. Mini aba na otu onu. Yetiu. Odisikechi na okoye. Odisikechi na oduko ade enankra na mabade na omoje. Omuju omududu odisikechi na oduko ya se nje na no ode. Na ninya nyede. Ontra ho. Hi. Okay. Hello, good evening. Ya Osei Mpe Nipa ebreniti yenkotel. Edike conversation and papa FK. Na duru bra e wo se yenu ama no moti ase se. Abrabo no enye ba akofo. Na eye mu yenu na wo so to mo bu ase na nkra mo ba wi ase ma to. De ma no e kwa wo de me ma ne so se ne adwene pa adwene ebreni nti ma me fensia. Okay. Hello. Oforisuo Fakini. Okay. Fakini Mojo. Ya Osei. Amohoye. Adomnisha. Obana de fere mchanka. Osei. Oforisuo. Fakini Mojo be jafo. Yanko ye ni movake. Na mo me tell di fo na papa na bisa to ni na. No bana edma na edino. Edino. Na osi adwuma di oba no. Hello. Ma Osei Mpe Nipa. Dan ho kakra wa homa no. Me share obade kas. Me share obade na ti mo kakra. Okay. Okay. E ma na ku yo ma bene na. Ejo mo ya di. O ma ko tra Yemfa foforo. Hello, good evening. Mpe Nipa ma Osei. Mr. Cho, FM Lion, Mr. Sefri Abani number 2. Lion yetio. Manigi mo program no so pa na omuna samu mo tena tempa me bona ba so the judgment. Okay. So for the friend na. Hello. Hello. Last caller yetio. Yeah, good evening. Ma Osei Mpe Nipa. Hello? Oh, Abdulwatia. Ofoso be ma yenko Facebook na ankofo nso adwenkyere kakra na omunsam kakra omuka ne yena na di efa entre eye kwadwobafo awu a wose ye adwuma so nte no yentonko so anya ne sa bibianche wono so edi free Gabon ene de bae wose ma yadwa Asem Mpe Nipa abusia ene ayonkofo ne nyina wose ye di dwuma so nte no ochia ye wo hwe ye life e wo Gabon ohima se wade pa enso ma yadwe yaje wo so kwadwobafo awu a wono so eso ma ye nyina yadwe wo any free UK Redditch omuna samoa kontano yo yate bema Solomon Kwaku enso the stars dodo na abode boy abaso se ye adwumade na ese John Bosco wose Christian Achu wako enkoden ema waja edimpa de amagana fo nyina ye ni eso ntene wose yetime ehwe so na ye di akire na obompa ye wonim se na nado dan Kwaku fo adon so ebesesa na adwen na enema akoye de amaye Solomon yada Steven Boaten so waso amayajo wase best program ever kudos yada wase papa paye ogolo bossman so amaye nyina ajo Sompa TV na Costina Pokia onse ohineire ohwa efa nwumre yo medase Angie amaso amayajo wono so ne dia wode ebaye no comfort board YouTube so de ebaye yada se papa paye nanti ye gina so aka cho so ha mane atete bia da so no bo modin Asem Mpe Nipa dwumadefo ene ye entwetwe nkomo e wo 0546 883287 and 0243 58 another 5878 and 0552 095593 emu bia obefre bia no ye beje wo so ye kwai de happy birthday ekwo e de ama Doris kusi e champon
akwada bobo nse wonye mfinhia mienu ne maame ene mama Dede one ne nana mama Doris ya wono mewo so ameheya ne eye na wodenti no wona na ene maame no papa nyina se yen kan cho so mu do papa ye me so meka ho abofre ne ho anika no go school na se yakeka ne nti wasa trafie kakra nyagopon hira omo anyi che ya ho odeni apomuden wom omo ani so ade hunu nyina emremu na benyi beye panyi pa beso my Ghana nyina fe ketejo be ma ono akasa ne na baako enso ye friend Yasmin ena odaso no na ne papa ene bra Maxwell ketecho wo faase no ne ba panyi eno no Yasmin yadu fie buaten mazibano no ai oko school wo Brother Trinity Leadership Academy wo akokwa amokuma se wo papa se enka cho so odo papa pa Yankopon hiraw na botaye nti ode obedua asase so efa ne so baaye no oma no emrem oma anye se due se so bonti omo ahan empo da bia danto fo so papa mo atena se Kenaland for asana ya beso so no charismatic Kenaland ministry Bishop Atwebo ono ene founder and the leader ma sa asodi papa we na okanyame asemo emu hwam se sebe mpredua sanyo obi na Nyankopon de na asem gya no na Bishop Atwebo de anodin papa aha ena brebe me yade Asem Mpe Nipa dwumadie no enyina da ebesie ote omuna samoanka odifo pokobra ote nenka ohene yire maame yebua akua asua mabrunya ote nenka sa ena chief executive producer madwumadie bema wusu kantankanka na ekoba jesi oyokoba na ya mensa brampa mo yo mafamu die sa ena kwaku yebua enso abua dwumadie mi bonkum hene man pike ene krupo twedi apacha de woni bonyam esan a ka tu pike wayi na frim ama yaka che krupo twedi apose ayeye ne na ase enkane den nye obibia ena Nyankopon ani won so sa na wayi sanse nkyereni we dia yaka kyerен se ayeye enkane den kofro bofu mpa be masuketu am yipebre na Osei Aboagye Oforisuo 19 foso me na meti adwam nam dia Asem Mpe Nipa no de ebre wo kuafo kwa adwuma wopon yesori de charismatic Kenaland omo eto aso yo nyaminshira Oforisuo bema ene ohene yire ene odifo ene omono asamwa adwuma pa ene osomo a mode som ewiase Ghana man ene Asante man erade nkosomo ma woden na onti nanim kiremo ohwe mo kra no ni padua so breko mo kra no ni padua ho emasem man pike so erade nshira onkosomo ho baye fidie bi obonefo na sum erade Nyankopon ma montra no ma unya 100 years hodin wom na oma de we bia enye nshira good safei ana odi wa fidie no ato Sompa 93.1 a charismatic Kenaland ministry asafo ana doni bre wo te enka wo fie wo dem kam ene baabi a wo bia erade onshira na onya okesipa asafo a yokuma setafo ye ben Dr. Labi Hospital and me say kofa ba no Bishop Michael Atwebo miana wote minka ene enwumrein enti bomode se obefre onua na onua so afre ni nua because edoni bre bra erade ebehira ne ma ye fa konya we so echia the first lady of the house prophetess Margaret Atwebo mechia otumfo asehene and I kon erade nshira and na yire Venice kon erade nshira ye chia his eminence Dr. Divan Ajimabadu and his eminence Dr. SR Ade papa baby amobia erade nshira safo e wakra branch e wakra erade nshira so amo father so erade nshira God e de dwumadie no ebe sise so an bomode so be frɛ obi na obi so afrɛ obi say obo Facebook no Sompa TV ehye search ni mu a obehu de ekoso bia live na erade atimi de ni hira nanimu chie ni nanimu pa atumi atɔso ti sabre okɔ charismatic Kenaland ministry yenso obo hye search ni mu so a onsa ebeka de ekoso bia ɛwɔ Sompa FM aha ti bomode se ona na obemeya wen Bible se mo mpae na man konsuem ye fa akonya we so chichi Ghana man nyina re ewo Christian Achua Erade Nyankopon afre no akɔ ahomegiem Nyankopon we
obi musa na sem oya ade a obi nkwahye no de opɛ ana oyɛ de ebe oyɛ aba ne saa nti yɛn nyinaa yɛn hyɛ ho den em say Christian Cho me fan kɛseɛ papa I like the guy, I love the guy, but the onyame pɛ ana oyɛ de ebe oyɛ ti yɛn nyinaa o my Ghana yɛn kye ho rɛ na aba ne sɛ osu siesie ho sɛ Awurade frɛ wa ɛhene fa ana wo nso obɛkɔ. God Reverend Kwatin fa bompai start dwumadie odimafo yɛ da wase. Yes Lord. Ɛna numero yi so wadoma wabie kwan kɛseɛ de ama yɛ Jesus ɛwɔ afidi kɛseɛ yi so. Yes Lord. Yɛde atiefoɔ hyɛ wo nsa. Yes Lord. Yɛde ahwɛfoɔ hyɛ wo nsa. Yes Lord. Yɛde airwave ne hyɛ wo nsa. Yes Lord. Anoint tonight's program. Yes Lord. Baptize tonight's program. In the name of with Jesus. the power of the Holy Ghost. Marobos. With the fire of the Holy Ghost. Yes Lord. Let the atmosphere, let the airwave be charged, with the fire, with the fire of the Holy Ghost. Of the Holy we Ghost. bind, Yes Lord. we overcome Yes Lord. every prediction, Yes Lord. activity, Yes Lord. manipulation Yes Lord. of the enemy. In In the mighty name of Jesus, Yes Lord. let the victory banner Yes be Lord. lifted Be this lifted. evening. Be